Poštovani gledalci, dobrodošli u Bolju zemlju. Naravno, imamo, kao što ste navikli, tema, to je neverovatno. Od mehanizacije, od traktora, od ulja, od antifriza, od održavanja traktora zimi, da obratite pažnju, pogotovo vi koji imate manje mašine, ovo će biti veoma važno, da li koristiti multigradno ulje, da li ne koristiti multigradno ulje, zimsko ulje protiv letnjeg ulja, to sve treba da se objasni. Imamo stručnjake i za to, i za povrće, i za setvu povrća koja će da krene vrlo brzo, već tamo od nove godine, ali više od one tamo po julijanskom kalendaru kreće setva povrća, ali imamo za vas informacije. Cena praseta u Mađarskoj, cena svinja tovljenika u Mađarskoj, cena praseta u Nemačkoj i potpuno novi, neviđeni do sada na ovim našim prostorima sistem uzgoja svinja na slami. Svinja slama. To ne može da se poveže na prvi pogled, ali može u Boljoj zemlji da vidite šta su ljudi uradili. Najjeftiniji mogući tov, nema amortizacije objekta, najjeftinija moguća oprema. Idemo na sever u Bačku. Ovo što ćete sada vidjeti je sasvim nova stvar, a stara i tradicionalna. I svima koji se bave svinjarstvom, svima koji planiraju da se bave svinjarstvom, ovo će biti spektakularno zanimljivo, jer ovo što vidite i što je uradio Goran Šećerov, direktor IŠV-a za Srbiju, je tako jednostavno. To su svinje na slami, svinje na dubokoj stelji, tov od 25 kg do 120 kg koji se odvija slično onome kako biste zamišljali tov pilića. Ali o čemu su stvari tu radi? Radi se o tome da smo svi mi toliko navikli da se svinje tove na betonu, na rešetkastom podu, da sve do sada ova slika, to su boksevi u kojima se trenutno nalazi po 250 prasadi po boksu na slami, sve do sada nije mogla da se zamisli. Međutim, pre nego što pređemo na tehnička pitanja tova, kako uopšte može da se radi to svinja na visokoj stelji, slami, moramo da vam odmah saopštimo utisak prvi o objektu koji je naravno adaptiran, služuje za junad i uopšte ovakvom načinu tova svinja, a najjači utisak koji nisu čak ni rezultati tova, koji su veoma dobri, nego neverovatan je osjećaj prirodnog okruženja kada vidite prase koje je pre par dana ubačeno na slamu, ali to je prosto milina. Vidite kako su ovi prasići srećni, oni se igraju slamom, bacaju je, grickaju je svo vreme, međutim oni se i nadmeću, međusobno pomalo sukobljavaju, ali ništa strašno, kopiju rupe u slami i sve u svemu ovo su verovatno najsrećnije svinje koje smo ikada videli. S obzirom da se naša emisija najviše bavi tehničkim aspektima proizvodnje, nije uobičajeno da ističemo sreću životinja, ali definitivno u ovom objektu se nalaze najrazigranijih 4000 budućih tovljenika u Srbiji, a inače se objekat je Đurđin, Subotica, da ne zaboravimo. A na celu ideju da ovako nešto napravi došao je Šećerov na osnovu iskustava kolega iz Mađarske, ali ipak uz neke modifikacije koje su ovakav tov učinile još zanimljivijim i efikasnijim. Pa ideja je nastala tako što su bili postojeći objekti koji su bili za držanje rogate stoke, da li su bile krave ili junad, ne znam tačno, i sa minimalnim ulaganjima kako preurediti da bude za držanje svinja. Svinjarstvo u odnosu na tov junad je brži obrt, a i bila je osnovna ideja da budu svinje. Da. Ovakav sistem, sličan sistem postoji, recimo ima ga zastupljen u Mađarskoj, ali je ishrana, odnosno način hranjenja svinja malo drugačiji. Ovdje smo ovo prilagodili ovakav način, osmislili ovakav način ishrane i voda, odnosno napajanje, prilagodili za ove uslove, za ove objekte. U kom smislu? Pa evo, ako budemo pogledali, hranilice se dižu kao što se dižu i ova konstrukcija koja je za vodu, jer ovo je držanje svinja na dubokoj prostirci. Svinje su, recimo, 120 dana na istom mestu i mi svaki dan samo ubacujemo svežu slamu kao pod junad. A đubrenje se vrši kad svinje izađu iz objekta. Znači, od 80 cm do 1 metra đubre naraste ispod njih.
linije su, ishrana je automatizovana, ne iziskuje fizičku radnu snagu i bio je problem kako to dizati kad se podiže i stanjak ispod njih. Pa smo tako osmislili jedan veoma prost, jednostavan sistem koji možete da snimite. Sa priče o srećnim prasićima idemo na praktični aspekt ovoga tova, a to je kako se tehnički izvodi. Nijedan svinjer pre ovoga nije ni postavljao pitanje vertikalnog pomeranja hranilica i pojelica, pošto je svinja na betonu koji ima stalno istu visinu. Međutim, u ovakvom sistemu držanja, prvo ne baš svakog dana, ali u jednom momentu svakodnevno, svinjama se baca novi sloj slame. Slama upija fekalije, upija amonijak, neprijatne mirisi i polako se zajedno sa osokom i belegom kompostira, raste. Kako se kompostira? Ona mora da raste, nagomilava se isto kao što rastu i svinje. Zbog toga ovde su napravili genijalno jednostavan sistem, a to je da postoji automatska linija za hranjenje, ishrane po volji, međutim iz hranilica, zapravo iz linije idu teleskopske plastične cevi do hranilica, a iz pojelica fleksibilna metalna creva, a i same hranilice i pojelice su zapravo zakačene na najobičnije žabice koje se koriste za pravljanje skela u građevinarstvu. Kako svinje rastu i kako raste stelja do 1 metara debljine zbog novih slojeva slame, tako svega 2 radnika koliko radi na farmi od 4000 tovljenika u turnusu podiže sve na gore. Tako je, mislim veoma jednostavno. A cev ste ostavili da bude malo duže da bi mogla da praktično ulazi ili kako? Da, to su teleskopske cevi. Teleskopske, znači one se još isto i one se prilagođavaju, jel te? Tako je, to možemo kako se diže hranilica, ona se tako skraćuje ta cev. I to je to. I tako funkcioniš? I tako funkcioniš. A recimo kako inače taj to vide? Kad, s kojom kilažom iseljavate, s kojom kilažom praktično iseljavate, svinje, kako to izgleda? prasad stižu s prosječnom nekom kilažom tu oko 25 kila, plus minus 1-2 gore dole, a tovimo do 120 kilograma težine. Dobro. Do 120 kilograma? Da. Koliko često im bacite slamu ovako? Dok su prasad manja, dok su svinje manje, svaki drugi dan, svaki treći dan da li 1 roll ball ili 2 po boksu, to u suštini radnici procene. Kako svinje rastu, tako treba već malo češće. Svaki dan se onda ubaci isto tako da li 1 ili 2 roll ball. Suština je da svinje su socijalne životinje, znaju gde jedu, gde se odmaraju i gde prljaju. Tamo gde prljaju, tamo možda i nije potrebno toliko bacati slame, bitno je da imaju suvo tamo gde odmaraju. A recimo kako se inače svinja ponaša kad ste to spomenuli, kad je stavite u slamu? Da li jede prostirku? Kakvo je ponašanje ovih životinja? Da li možemo kažemo su prosto rečeno srećne ovde u slami? Pa da li su srećni, to će vaši gledaoci da ocene po snimcima. Ja mislim da jesu. U ovakvom sistemu držanja svinji je data mogućnost da ono što je genetski, da to ispolji. Znači da rije, da ne znam, da se valja, da. Slamu jedu, kao što se to vidi. Mi nemamo problema ni sa čirevima na želucu, nemamo problema sa grižom, da se tuku, da su nervozne. Izvor celuloze im je slama, naravno ima celuloze i u hrani, po svim parametrima koji su potrebni za izradu stočne hrane, ali imaju još mogućnost, pored toga da, tako reći, grickaju tu slamu, da se igraju. Danas u modernom svinjarstvu svinjama, recimo po zakonu Evropske unije, mora da se stavlja igračka u svaki boks da bi svinje mogle. Kod nas su to koristili nekad lance, plastične flaše ubacivali, znači svinja mora da se igra sa nečim. I šta je rezultat svega ovoga? Slama, igranje, srećna životinja. Inače, kad smo kod toga, Šećerov kaže da je zanimljivo da prasad u velikom boksu prave manje grupe koje se ne mešaju, bukvalno čopore od po 20-30 jedinki, koliko bi imao čopor svinja u prirodi. Međutim, kada se jednom uspostavi hijerarhija i teritorija, nema sukoba. A to što nema sukoba, što su svinje srećne, dok grickaju slamu je dobro, jer srećno prase brže napreduje i zdravije je. Da pređemo na konkretno, na rezultate. Sad su svinje male, ali svetlo gori 24 sata. Danju možda i ne bi trebalo ako je ovako kao danas sunčano, ali pošto smo sad u zimskom periodu, gledamo da
24 sata imaju svetlost i da bi imale prostora sve životinje da odu na hranilicu da jedu. Isto tako i na pojilicu. Nije ovo nama prva tura svinja. Prethodna tura svinja je izašla sa nekim prirastima od 920, 30, 40 grama i konverzija je bila 2,8. Tako da funkcioniše ovo. Funkcioniše savršeno, je li to ovako? Pa sad, da li savršeno, sigurno može i bolje, ali mi smo zadovoljni. Da, i kažete, znači, koliko dugo traje to ovo? 25 kg do 120 kg, dakle, koliko je to dana? Sa tim prirastima stotinek dana ili jače? Pa, ne znam, sad 115-16 dana, ali jel da treba i utovariti ove silne svinje. A kako ste rešili utovar kad smo kod toga? Pa svinje se teraju iz jednog boksa u drugi i na kamion. Šta, samo parkirate kamion tamo spredaju i ulaze u kamion i to masovno, jel? Tako je. Znači vrlo malo posla ima oko ovde celog ovog sistema. Pa u suštini, evo nama 2 radnika rade. Imamo jednu mašinu koja tu roll ball unese u objekat i ubaci se u boks. Ima tu, sad moraju svinje da se obiđu svaki dan, ako ima neki problem da se izvadi do prase, pogleda. Mislim, ima tog posla, ali najveći posao je kad se isporučuju svinje. Ali na kraju, kada smo kod isporuke i priča o troškovima, gospodin Šećerov je inače naš stručnjak koji radi za kompaniju iz Mađarske, Ješve, koja se bavi premiksima, ali i projektovanjem i opremom. Dakle, potpuno je u priči o svinjama, osim u otkupu svinja. To ne radim. Dakle, čak i da nije pošten čovek, a jeste, veoma, to garantujemo, nema nikakav motiv da nam priča ono što ne stoji vezano za zaradu i za troškove u ovakvom načinu tova. I evo računice kada se svinje tove na dubokoj stelji i to sa uvoznim, preskupim prasetom koje je plaćeno 95 evra. Prasad nikad skuplja nisu bila u Evropi, a ova su nažalost uvezena iz Nemačke. Da, trenutno cena prasadi je možda na istorijskom maksimumu, što ne znači da neće biti skuplja, pošto sve manje i manje prasadi. Zbog ove afričke kuge svinja, zatvorene su neke zemlje za izvoz. Na ovoj turi svinja treba bude kalkulacija da jedna svinja od 120 kg košta 20.000 dinara, 20.500 otprilike. Kako ste došli do te sume, do te cifre? Pa ima cena praseta, neki je 12.000 dinara, hranu što treba da pojedu svinje je 6.450 dinara recimo i imamo troškova ove farme 1.000 i nešto dinara po jednoj svinji. Tako da to sve kad saberete, to izađe oko 20.000 dinara, podelite sa 120 kg telesne mase, sad iz glave 160 i ne znam 4-5 dinara, 6 će izaći kilogram žive vage ovih svinja. Tu jedino još treba, eto to sam zaboravio, možda 2% uginuća da uračunam, tako da će biti možda 170 dinara. Sad su svinje, ja ne znam, 165 ili koliko je baš danas, ne znam. Ali, eto, svako se nada da će da ode cena gore. Ali ono što je u ovoj priči najbolje je to da nemate veliku amortizaciju objekata za tov. Pošto se Šećerov bavi projektovanjem objekata za tov svinja, računica je da otprilike ako ste radili novu opremu za 1000 tovljenika, samo oprema za njih košta 50.000 evra. Tu dakle ulaze podovi, lagune, ventilacija, hranilice, pojilice, sve sem sive gradnje objekta. To vam je realnost. Ako hoćete modernu farmu, Ješve radi i to. Radi projekte, ima opremu i sve drugo. Ali sa druge strane, sami računajte amortizaciju takvog objekta. Ako bude dobra cena svinja, isplatit će se relativno brzo, 5 do 10 godina. Ali šta ako bude loša? Sa druge strane, koliko ima ovakvih objekata napuštenih po Srbiji za tov junadi, za krave koji se više ne koristi, hala, malo ih adaptirate, postavite ovakve hranilice i pojilice i tovite. Čuli ste o kojim konverzijama pričamo. Mesnatost tovljenika koji se isporučuju Mitrosu je 60%, Radman je oko 80%, konverzija 2,6 do 2,8, gubici manje od 2%, pa kuda bolje od toga i za koje pare. Dakle, ovo kako ima smisla i pozitivno je da Šećerov želi da svakome ko je zainteresovan besplatno objasni kako sve ovo radi. U suštini, ko se malo razume u svinje, za sat vremena priče može sve da shvati do detalja, a ima detalja za koje nemamo vremena da objasnimo kako funkcionišu. Ali kada već spominjemo Ješve, iskoristit ćemo malo veze sa Mađarskom da saznamo kako stoji stvar sa cenom svinja u Evropi. Imamo dobre vesti. Bili su pijetreni, završni nerasti, toplotu baš ne podnose, vrućine. Ali manje od 2%, kažete.
2%. Najviše 2%. To je bilo. Da. 2% je bilo. Znači ništa specijalno, nije bilo nekih uginuća, ništa da Ne, kažemo nije, njima nije nije. prijalo. Pa recimo da nismo imali te pijetrene, odnosno da od srca nisu uginule svinje od 90-100 kila, ne bi imali ni 2% uginuća. Da. A kakav je bio kvalitet mesa, polutke, ste tu dobili informacije? Da, imamo naravno informacije. Šta kažu klaničari? Randman, da, moram? Šta kažu klaničari, ili im se dopada ovakva svinja? Randman je 80%, odnosno polutke, a 60% je bila mesnatost. I to su sjajne vesti, ne zato što ćemo mi izvoziti svinje za Mađarsku, jer ne možemo zbog vakcinacije na KKS i pojave AKS, niti bilo gde. Ali nema jeftinih svinja u Evropi, što znači da ovi naši trgovci ne mogu da ih kupe. 200 dinara je realna cena svinja i u Srbiji, no da li će to biti, da li neće, ne ulazimo u to, ne znamo, ali da će skočiti, skočit će. Evo, poštovani prijatelji, vidjeli ste dakle o čemu se radi. Mi ćemo sigurno da ispratimo celu ovu temu vezano za tov svinja na Dubokoj Prostirci, jer mi ne znamo šta će biti. Biće verovatno dobra cena i naredne godine. Možda i one tamo godine. Možda ako neko zaista želi, taj treba da ulaže u objekte, u rešetkasti pod i tako dalje. Ali ovo je primjer da može brzo, može uz malu amortizaciju da se prilagodi bilo koji objekat za tov svinja i da se to proda efikasno, dobro. Vidjeli ste opis troškova i sličnog. Mi dakle idemo u Suboticu, u Đurđin, da vidimo kako će se taj tov završiti, taj zimski turnus, kako to funkcioniše. U svakom slučaju, prava priča i prave informacije od stručnjaka. A kad smo kod toga i kod informacija, ono što je važno za sve naše voćare, to je također prodaja. I ne samo da imamo zadovoljstvo da sa dragom koleginicom Ivanom Jokić najavimo jedan sajam voćarstva, ali pre svega namenjen voćarima. Dakle, nije sajam voćarstva u smislu da dođu potrošači da gledaju voće, to mogu u nekom drugom mestu, ali sajam koji je namenjen profesionalnim proizvođačima voća u Beogradu i ono što je interesantno, i to u Beogradu posle mnogo vremena, da se pravi neki mega veliki sajam. Ono što je interesantno, to su pare, ali o tome za koji minut. Kad se održava sajam? Ivana, evo da pređemo na ti, pošto smo mi kolege. Tako je, naravno. Sajam Agro Belgrade 2020 se održava od 30. januara do 1. februara. Gde? Za 3 sajamska dana, znači na Beogradskom sajmu, halama 1, 1A i hala 4. Da. U 3 hale na 25.000 kvadratnih metara, 500 izlagača. To su neke brojke, očekujemo 50. 500 izlagača. Šta će sve biti ovako? Oprema, pretpostavljamo, hladnjače? Tako je. Biće kompletna logistika za voćarstvo. Od sadnica preko svih mogućih mašina za preradu voća, pre toga naravno za obradu zemljišta i pripremu zemljišta za sadnju. A traktori recimo? Također i traktori za voćarstvo. Biće također i mašine za plevilice razne za plevljenje voća. Prerada je veoma zastupljena. Hladnjače možda? Tako je. I ono što je interesantno jeste, eto jedna atrakcija, to je jedna flota dronova. Biće zaista nekoliko proizvođača dronova uz pomoć kojih se oprašuje, je li tako, voćnjak i plantaže. Dronovi za oprašivanje voća. Ja prvi put čujem da postoji. I povrće. Dronovi. Ovo je sajam. Pa čekaj, što rade? Prskaju ili šta? Tako je. Prskaju, možete da kontrolišete, apsolutno. Nekim sredstvima hemijskim? Tako je. Mogu da ponesu sredstva? Mogu. Znači, dobro, malo je nezgodno, verovatno neće biti neke demonstracije tih dronova ili će biti? Pa to ćemo ostaviti kao iznenađenje. Da, pa dobro. No, u svakom slučaju biće interesantno. Dronovi za voćarstvo koji se bave oprašivanjem umjesto pčela, zaista atraktivno. Pretpostavljamo i malo manje neobičajne stvari tipa atomizeri, freze razne, priključne mehanizacije. Rekli ste, voćarski traktori će isto tako biti. Tako, bit će i voćarski traktori, ali samo da se vratimo na dronove, znači to je za prskanje voća. Dobro. Za prskanje. Za oprašivanje se i dalje, naravno, pod broj 1 uvek koriste pčele. Aha, znači bit će ipak za prskanje voća, dronovi za hemijsku zaštitu, vratno sa onim mikro rasprskivačima, nema veze, tu sa 40 litara efektivno po hektaru može se odradi zaštita ili tako nešto, verovatno ne mogu nešto mnogo da nose, ali tu će biti prvi put da neko tako nešto vidi u Srbiji, mada štete što je januar, pa ne može da se prikaže u voćnjaku kako to izgleda. Tako je, ne može naravno u voćnjaku, ali bit će raznih vrsta filmova, demonstracija gde će apsolutno moći uverljivo da se vidi. 30. januar, ali šta je tu važno? 15 konferencija, Ivana, kažeš da se održava, 15 konferencija za voćarstvo i nije samo struka, nije samo, bitna je struka, bitne su
negativne podloge, voćne podloge, razne nove sorte, bitno je prskanje, zaštita semenja i tako dalje. Ali pare. Pare su najbitnije izvoz, tako, izvoz, to je ono što interesuje naše voćare. Biće mnogo priče o perspektivama izvoza, o problemima izvoza. Također naši partneri iz USAID-a su pripremili razne vrste informacija o republičkim fondovima, o inostranim fondovima u Srbiji. Znači, kako doći do para ako ste početnik ili ako ste već ozbiljno bavite voćarstvom i povrtarstvom i vinogradarstvom. Da, to je sjajno. Znači, i kako da dođemo do IPARD fondova i svih ostalih stvari. To je tema koju naši poljoprivrednici stalno onako se plaše da krenu u taj proces. Evo ovdje će imati priliku da apsolutno 1 na 1 sa ljudima iz IPARD-a, sa ljudima iz USAID-a razgovaraju o tome kako oni lično svoje gazdinstvo da unapred. Šta je sa ulazom, šta je sa registracijom ulaznice, se to već sad nabavlja ili to je tad... Ulaznice su u prodaji, a evo iskoristit ću priliku, Uroše, tvojim gledalcima da poklonim 10 puta po 2 ulaznice. Dobro, evo prvih, možemo to ovako da organizujemo, prvih 10 koji se javi porukama posle emisije, u stvari, evo, posle ovog gostovanja ili od ovog momenta, neka bude tako. Znači, pošaljite sad prvih 10 koji dobijemo kao poruke. Nije to neka vrednost nagrade velika, nije skup ulaznica, pretpostavljamo. Koliko je ulaznica? Ulaznica će biti, ja mislim, 250 dinara. 250 dinara. Pa dobro, nije neka vrednost nagrade, tako da nema ljutnji ako neko ne dobije, ali 10 prvih poruka koje dobijemo SMS-om, tih 10 ljudi će dobiti na njihovu kućnu adresu ili će biti neki spisak? Spisak. Znači, kada dođu na sajam, njihovo ime i prezime će biti dovoljno da mogu doći. Naravno, podrazume se da tu treba da budu voćari. Tako da, eto, znači to je 30. januar, tada počinje sajam, tada se otvara 3 dana, dakle konferencija. Koji će dan biti najinteresantniji s najvećim brojem događanja? Ja moram da kažem da su sva 3 dana izuzetno interesantna. Napunjena su sva. Napunjena su potpuno, naši partneri su grad i Beograd, jedan veliki partner koji će, evo, svim voćarima sa teritorije Beograda predstaviti budžet za 2020. godinu koji je impozantan, najveći do sada. Tako da ono što si rekao... Za voćarstvo. Tako je. I za povrtarstvo. Znači i za voćarstvo, za povrtarstvo i vinogradarstvo. Sve 3 oblasti. I to su ono što si rekao, pare. Pa dobro, da, tako je to. Biće to zanimljivo u svakom slučaju, znači da se isprati. Hvala Ivana na ovim korisnim informacijama koje smo dobili, dakle 30. januar, Beogradski sajam, da li pokušava da preuzme primat, odnosno na Novi Sad ili da se malo specijalizuje, šta god je u pitanju, nema veze za voćare, dobro. Svi smo na istom zadatku, što bi se reklo, tako da to je odlična stvar. Valjda smo i mi dokaz za to. Ali, apsolutno. A poštovani gledalci, dragi prijatelji, dakle, verovatno da i do sada su podeljene ulaznice, ali vi probajte u svakom slučaju, dakle, 10 koje je prvo poslalo poruke, ime, prezime, neka to bude glavna stvar, ime, prezime i još neki identifikacijni podatak, da oni su dobili, dakle, 2 puta, odnosno 10 puta po 2 ulaznice za sajam koji se održava 30. januara. Mi sad idemo na malo drugačije teme, ali teme koje se tiču voćarstva. Samo da vam najavimo, veoma važna informacija, imamo prilog koji smo rekli da imamo, mehanizacija od antifriza do koliko gradnog ulja, da li monogradno, da li multigradno, kako to ulje u starije traktore sipati i sve ostalo. Dakle, kompletno uputstvo za održavanje traktora zimi malo kasnije, a sad pričamo o manje prijatnim stvarima. Sada govorimo da o proizvodnji voća, da o preradi voća, ali u smislu poreza. Porez, investicije, evo vidjet ćete sami o čemu se radi. Prošle nedelje vidjeli ste priču o Snežani Ranković iz Belotića, Osečina, ženi čija je porodica u voćarstvu na oko 20 hektara površina, ali i koja se bavi preradom, izvozom voća i povrća. U teoriji ono što radi gospođa Ranković je upravo ono što je Srbiji potrebno, primarna proizvodnja plus prerada, plus dobija se premium proizvod koji nije jeftin. Naravno da nije jeftin, ali ako smo mi zemlja koja se bavi proizvodnjom hrane, valjda je nama u interesu da prodajemo što skuplji proizvod. Da li ćemo da prodajemo suvu šljivu za bednih 1,8 evra ili je nacionalna ideja da prodajemo mala pakovanja, čokoladirane šljive za 15 evra po aerodromima ili po free shopovima, nadamo se ono drugo. Međutim, prošle nedelje smo uz priču o preduzetništvu pokrenuli i pitanje tržišta, gde je ono nestalo. Snežana pokušava da ga oživi u Srbiji inovativnim proizvodima i simboličnim otvaranjem za sada jedine specijalizovane prodavnice za proizvode od suvih šljiva u Loznici. Kako je moguće da nam je Argentina preuzela tržište Rusije, koja je nekada bila najvažnija destinacija, dok su se naši prerađivači okrenuli, Moldavci su vidjeli da je suva šljiva zanimljiva, pa i druge SSR republike za prodaju i gde smo mi tu sada. Uz to možda možemo da kažemo da smo i sami sebi malo odmogli. Sad je došlo vreme kao i za jabuku. Rusi imaju
dovoljno svoje proizvodnje. Moldavci imaju svoju proizvodnju i ne puštaju nas. Retko ko danas može i da zbog administrativnih stvari koje smo mi uveli da izveze u Rusiju. Koje smo mi uveli? Znači, teško izvesti za Rusiju. Mi pravimo sami sebi problem, jel te? Pa, sad je tu pitanje. Vi vrlo često dobijete odgovor da sami sebi pravimo, a drugi da nam Rusi sami to traže. Ja zaista ne znam da nam užasno puno papira treba da bi dokazala da ja proizvodim proizvod od naših šljiva. I da zaista, mi smo verovatno to zaslužili radeći reeksport, došli su u situaciju da i oni koji rade. Pa nismo mi, ne znam, vi niste radili, ja nisam radio. Ja nisam, ali neko u Srbiji jeste. Ali neko u Srbiji jeste. Mi ne možemo reći da su izvozili i reeksport radili Poljaci. Poljska jabuka je išla preko Srba. Nažalost, ovo su posledice. I smatram da ćemo mi sa proizvodnjom suve šljive jako brzo biti minorni. Ako nešto ne preuzmemo odmah? Ako se nešto odmah drastično ne promeni. Pre svega u konzumiranju šljivu u Srbiji, a onda afirmisanju na izvozu. Ali da preduzmemo šta? Ono što nama nedostaje je da imamo što više prerađivačkih kapaciteta koji će se prosto nadmetati ko će da otkupi suvu šljivu, odnosno šljivu od seljaka, od manjih i srednjih proizvođača. I to je surovi kapitalizam. Nemojte da očekujete da će iko ikad, ako imamo veliki broj otkupljivača, da vama plati i dinar više nego što mora. Ne, kapitalisti će vam uvek plaćati najmanje što mogu za kvalitet proizvoda koji im nudite, jer takva je igra. Ali ako je slobodno tržište, ako se oni nadmeću među sobom, ako nema monopola, onda će uvek platiti najviše što mogu i što poljoprivrednicima ide u korist. Ali kako da umesto jedne ove Snežane Ranković imamo na stotine takvih sličnih preduzetnika u svakom selu po jednu Snežanu Ranković sa mini pogonima za preradu, sa hladnjačama, sa sušarama, pogodnim pakerajima, firme koje zapošljavaju pa na desetine ljudi po firmi, ali i te firme mogu da budu i tekako efikasne sa malim brojem zaposlenih. Odgovor je sve teže. Zbog novih fiskalnih nameta, tvrdi gospođa Ranković. Većina građana Srbije ni ne zna šta je to poreski kredit, ali ta mera poreskog kredita i poreske politike je bila veoma dobra i logična. Na primjer, vi ste Snežana i kupili ste novu mašinu za čokoladiranje. Do sada poreska uprava vam je računala amortizaciju mašine na 10 godina, tako da se porez na imovinu koji trebate da platite i morate platiti svake godine delio na 10 godišnjih rata, koliko traje amortizacija mašine, što ima logike jer nećete ni vi da mašinu otplatite prve godine i da zarađujete sve odjednom od nje. Poreski kredit je, kako kaže gospođa Ranković, sada ukinut i morate da date pare na gomilu. Poreska uprava će naravno na kraju godine da zabeleži rast prihoda od naplate poreza, što je lepa vest za Dnevnik 2 RTS-a, ali da li će neko tada reći da to destimuliše privrednike da investiraju, da kupuju nove mašine, nove sušare, na primjer, jer moraju da plate sav porez odmah, a ne na 10 rata. Naše kopiranje evropskih zakona je dovelo da smo isto u košu mi koji smo mali, zajedno sa velikim prerađivačima i proizvođačima, jer se navodno radi o hrani. Ja to razumem, ali dažbine koje se nama nameću se gledaju nelogično. Mi mali proizvođači i prerađivači vidimo da to jednostavno vodi, taj namet nas vodi ne da kažem u bankrotstvo, ali u pitanje da li dalje da proizvodimo. Ko je porez najbesmisleniji? Odnosno, kako oni to vama naplaćuju? Pa evo, konkretno. Recimo čak investicije, ove sve, vi plaćate porezne investicije, jel te? Pa vi plaćate, svaka investicija sada nije na poreskom kreditu. Vi imate problem, ukidanje poreskog kredita je doveo do toga da svaka vaša investicija nije vama trošak, nego vam je bukvalno poreska obaveza, jer se povećava imovina, povećanjem imovine vi plaćate veći porez. Nije dovoljno što plaćate porez na dobit, plaćat ćete i porez na imovinu jer ste investirali. Tako da ja mislim investicioni ciklus zaustavljen, ja lično više ništa ne investiram, jer prevelike su obaveze koje su sada sledile iza toga. Ili imate jedan banalan primer, mi smo u okviru firme otvorili ovu prodavnicu ovde, ovo je kuća šljiva pod Gorkom, pod imenom firme Bell Farma. Ja se oporezujem na taksu komunalnu kao firma koja ima promet veći od 50 miliona. A ova prodavnica neće imati promet, sada ne govorim na pamet, ali izuzetno mali. Znači, nije bitno koliko ova prodavnica radi, bitno koliko firma radi. Znači, ogromne su dažbine? Jesu. Stojim iza toga da su nam svakodnevno se nameću nove obaveze i da mi te obaveze mora da prihvatimo i nemamo načina da argumentujemo da je to novi namet.
Porezi moraju da se plaćaju, ali porez treba da bude stimulativan i da stalno raste naplata poreza, ali ne zato što se diže porez, nego što se diže privreda, pa proporcionalno raste i naplata poreza. A ovako, ako srednje i male preduzetnike opteretimo velikim dažbinama, šta ćemo postići? Kakve koristi ima država ako Snežana prestane da otkuplja šljivu i proizvodi nikakve naplata poreza i doprinosa je nula? Objašnjenja od Ministarstva ekonomije i financije čućemo, nadamo se, u nekoj od narednih emisija. Da li volite crvenu boju? Boja vam predstavlja 5 veličanstvenih svetskih hibrida paradajza. Ferman, apsolutni hit, rađa kao po naredbi, čvrst, crven, ukusan. Otporan na viruse, žilava biljka, a ukusan plod. Cassie, rani hibrid, ekstra količina ukusa i šećera. Dolazi brzo, prodaje se brže. Ilinta, prava finta, dobar i u drugoj setvi. Intenzivno crvene boje. Atabi, najbolji bif koji možete da nađete. Izgleda kao domaći, a rađa kao hibrid. Krupan, snažan, ukusan. Prilagodljiv i na lošije uslove. Ako želite i malo glamura, probajte roze. Pink Wave, talas pink prinosa. Neverovatan ukus, boja koje prodaje. Vrhunsko seme iz Italije, Holandije i Turske. 5 svetskih hibrida. Pozovite Koju. Pa eto, vidjeli smo, poštovani gledalci, dakle, od, što bi se reklo, od Atabifa pa sve do Fermana preko Pink Wave-a, Cassija i Filinte. Filinta, prava finta, dobra ideja. Ali, recimo, gospodine Đorđeviću, ta genetika od Fermana, nekad je bilo 2 vrste paradajza. Sada ima puno raznih hibrida. Da, sada ne može da se proizvodi sve i svašta, nego mora da se proizvode paradajzi koji će pre svega da imaju dobar ukus, i da zadovolje sve kriterijume zdravstvene zaštite, zdravstveno ispravni. Ali mora da bude, recimo, jak, mora da bude crven, mora da bude sladak. Sladak i ukusan, da. Zato je naša firma pokrenula i onaj novi projekat Taste the Taste, gde pre svega radimo nove hibride koji su pre svega vrlo ukusni, a potom i kvalitetni i sve više traženi na leskovačkom tržištu, normalno. Ne, naravno, ali Leskovac proizvodi za celu Srbiju, ali proizvodi i cela Srbija, pa i za izvoz ide paradajz odavde. Ali, gospodin Đorđeviću, dakle, videli smo Ferman, na primjer, to je čvrst plod, je li tako? Koliko? 220 grama? 240 do 250 grama. 240-250, to je idealno. Ovo je fantastično oblik, jaka crvena boja. Da, i što najbitnije, to je paradajz koji je otporan na virus bronzovosti paradajza. Da? Tako, što se tiče Atabifa, to je izuzetno... Ne, Ferman, to je još malo. To je hit, kao što smo rekli, Ferman je hit. Znači, on ima malo zelene mase, nije mnogo bujan, nije mnogo vegetativan, ima puno generativnih, dobro cveta. Tako je, može da se vodi na 2 grane ili na jednu i na svakoj cvetnoj grani ima od 5 do 6 plodova. 5 do 6 plodova. To je u suštini, samo da objasnimo malo ovako trik, to je holandska kombinacija holandske i turske genetike. Turci su dali ukusa, Holanđani su dali sve ostalo. Znači čvrstina da bude čvrst, da bude sočan, dobro zrije i tako dalje. Ali, recimo kad smo kod toga, naš narod voli domaći paradajz. Od ovih starih, od Volivska, to su sorte, nisu one loše za po kući ovako, za okućnicu. Ali, pravi profesionalni proizvođač, on traži i prinos, traži i otpornost, traži i Atabif. Kako je to paradajz? Biljka je vrlo jaka i robustna, koja dozvoljava proizvodnju na svim mogućim terenima. Može da se gaji na 1 ili na 2 grane. Svaka cvetna grana daje po 4 do 6 ploda. Plodovi su okrugli do blago spljošteni, prosječna težina od 250 do 280 grama. Znači malo veći od Fermana. Malo krupniji, da, to je, recimo, može da se prodaje i na pijace i markete, kao i ovako, kao i domaći paradajz. Kao volovsko srce, ali rađa neuporedivo više. Jasno, jer je to veliki, krupni hibrid. I to je hibrid. I on ima malo jaču... I on ima otpornost na virus bronzovosti. I on je otporan na viruse. A ima malo jaču masu, je li tako? Da, robustniji, onako, da. Jasno, da. Možda ide u niske tunele. Može, ali na 2 grane. Ali na 2 grane. Na 2 grane. Ali znači može. Da. Za otvoreno nije zatvoreno. Znači plastenička proizvodnja, čista. Atabif isto, a ukus isto... Ukus izvanredan.
Da. Jer malo je manje čvrst ipak od Fermana, ali i dalje... Zato je malo ukusniji, ali dok je Ferman recimo čvršći, pa je više za izvoz i za okolne zemlje, i za izvoz u Crnoj Gori, u Bosni, za Rusiji i tako. I za Evropsku uniju oni tako vole malo čvršći paradajz ipak da bude što da ne. Ali to je moda i kod nas, ovi marketi, nakupci, oni traže da mogu da ga transportuju. I vojvođansko tržište i onako traže. Voli taj evropski. Pa dobro, ajte, ali Atabif je više malo za južnjačku dušu. Da, tako. Svi u Leskovcu vole onako krupan paradajz. Svi bi oni da prave domaći, da ređuju gajbice četvorke, a u stvari da budu trojke. Pa jasno, ali dobro, znači on je malo skromniji što se tiče ishrane i svega Atabifa. Recite nam... Uopšte nije zahtevan za proizvodnju. Znači, sa vrlo malo vodotopivih đubriva postižete izuzetno lepe rezultate. Da, Atabif, eto to je interesantno, znači za malo ekstenzivnije, za malo možda ljudi koji će manje pažnje tome da posvete, ipak Atabif, je li tako, a Ferman je baš profesionalci, ljudi koji žive od paradajza. Ovo Atabif može i za malo hobi varijanta, ali koriste u slučaju. Šta je sa Filintom? Filinta je, da, ona je iz turske ove selekcije. Ona može da se gaji također na jednu ili na dve grane. Na svakoj cvetnoj grani daje 5 do 6 plodova. Čak kod nje je interesantno da ima jarko crvenu boju, kako u ranom proleću, tako i u kasnoj jesenjoj proizvodnji. Šta, lako brzo formira crvenu boju, Filinta? I onako, da, ima izuzetno lepu boju i pogodna je za gajanje u jesenjim i letnjim periodima kad je temperatura visoka. Otporna je, ne abortira cvetove, otporna je na visok. Nema abortusa, vrlo lepo prima oplodnju i plodovi su negde 250 grama u proseku, lepog okruglog oblika. Da, ali to je interesantno. Znači, ono u suštini brzo sazri, odnosno brzo ima taj gen za brzo dobijanje crvene boje. Da, zato se u Leskovcu koristi u tim jesenjim. U jesenjim, ali možda ide u ranu proizvodnju. Može i rana proizvodnja. Znači, Filinta je za ranu proizvodnju. Na otvoreno, može Filinta? Na otvoreno, ja imam par proizvođača koji su probali proizvodnju na otvorenom. Vodili su na jednu granu, bila je izuzetno krupna, preko 250 grama. A dobro, kad je na jednu granu i malo ga imam više đubriva. Jasno, više đubriva i to je tako bilo. Da, Filinta, to je zanimljivo. Dakle, ta tursko-holandska genetika akcija, u stvari tu vodi Holanđani glavnu reč. Delta je kod... Delta, a u slučaju Filinte, tako je. Ali, idemo na neke italijanske stvari. Isto tako, ovdje se nama Marković, vaš kolega Markoviću, možemo da kažemo, sad je Hoja kao firma sledi trendove i to je najvažnije. Trend je Pink Paradise. Neko kaže da je ukusniji, nekom se više sviđa, to je boja koja prodaje. Narod traži na pijaci i da malo više. Jel imate Pink? Tako je. Od Pink Paradise imamo Pink Wave, koren hibrid, italijanski ran hibrid, gde plod ima izrazito pink boju, krupnoće 220, baš je roze, 250. Da kažemo, pustite Pink, baš roze. Baš jarko, dreči. To je za priču, evo Pink na Happy-u, da kažemo. Odličnog ukusa. Plodovi su negde prosečne krupnoće 220-250 grama, 4-5, eventualno 6 ploda po cvetnoj grani. Odličnog ukusa i dobra mu je karakteristika to što ne puca. Ne puca? Ne puca, dobar je za transport, a odličnog ukusa. Pink Wave. I jel te, to je rodna stvar, znači to nije sorta, baš pravi hibrid. Pravi hibrid, biljka je srednje bujna. Nešto teži, postoji priča kao da je to teže za uzgoj, da se više prska taj Pink Paradise. Ne, nije. Ne, smo imali paralelno istim plastenicima crvene i pink, naš Pink Wave uopšte nije imao nikakvih pucanja. Ništa ekstra, ništa specijalno. Pa čekajte, ono što da ljudi to ne proizvode. Kako se rade crveni, tako i Pink Paradise. Znači ništa veći troškovi za Pink Wave odnosno na crveni. Ali s druge strane cena Pink Paradise uvek malo veća. Tako je, da se nadam će biti tako. Mada to tržište, to ne znamo, ali bilo je mnogo bolje ovih godina. To jeste funkcionisalo. Dobro, a šta ćemo sa Kessi? Kessi, inače, to je interesantna priča. Ja sam čuo da je dobio ime po nekom fudbaleru, šampionu, novom u italijanske lige, neki poznate. Pa je toliko dobar taj Kessi, jeste ga testirali? Jeste. To je nešto novo, on je... Sorry, kad se pojavio? Prošle godine? Nije ušao u proizvodnju neku veću. Kakav je? Što se tiče proizvodnje Kessija, on je proizvođačima poznat kao šifra 502. Korina šifra 502. Krupnoća nije plod krupan kao fudbalska lopta, ali je plod 250 grama, 4-5 ploda na cvetnoj grani. Na jednoj grani se vodi... Kako? Na jednoj cvetnoj grani se vodi. Znači mora da bude na jednoj cvetnoj grani. Može i na dve. Kad se vodi na dve, plodovi su malo sitni. Na jednoj proizvođači koji su ga radili u ogledu na jednoj cvetnoj grani.
4-5 plodova, 250 grama, jarko crvene boje, odličnog ukusa. Pa toliko, da kažemo, rodan da baš po Golgeteru Milana čini mi se da dobije... Pa on je nešto ranije od svih ovih. A ranije? Znači bolje da ide za ranu proizvodnju. Ekstremno ranije od ovih. I od Fermana čak ranije, recimo... Znači brzo daje golove, tako reći. Zbog toga je to tako. Da, odlično. Dakle, kvalitet semena isto imate i vi vašu laboratoriju, to je... Jasno, to je sve vrhunski, što bi se reklo, ispitano. Kad će početi ovako setva? Setva će u Leskovcu krenuti odmah posle Nove godine, znači tu negde posle Božića. Oko 7. januara. Znači spremio se proizvođači. Viš to je interesantno. Jer ovako možemo da kažemo to je vrhunska genetika. U Holandiji, Turskoj, Italiji, jer je cena semena razumna. Ne očekujemo, ne može da bude vrhunska genetika, ali niste kao neke, da ne kažemo ko, za CPC, no nikakvim hibridi nisu. Znači ovo su vrhunski hibridi i razumna cena. Pristojna cena za naše povrtare. Da, evo, pitanje za kraj samo našim dragim stručnicima. Interesantno, Hoja ima, kako se pokazao onaj program biološke zaštite, ono što smo radili za paradaje, za tutu, belu lepterastu vaš, ste testirali to? To je davo izuzetne rezultate u Leskovcu. Što radi u Leskovcu? Da, Leaf MT pre svega preparat koji je imao vrlo, vrlo dobre rezultate. Pa u jednom trenutku je čak bilo nestašica, pa smo ponovo nabavili. Znači tražilo se. Dovoljno, tražilo se litra više. A mi sad idemo na malo drugačije stvari koje se tiču, pa evo, organizacije proizvodnje, da tako kažemo. Održan je jedan skup u Crown Plazi prošle nedelje, da vidimo šta je na tom skupu bilo, o čemu se razgovaralo u klubu A. Apsolutno je jasno da je zaštita bilja, ali inače ishrana, semenarstvo, stub na kome se zasniva ne samo moderna poljoprivredna proizvodnja, nego ceo lanac snabdevanja hranom stanovništva, ali u slučaju Srbije i ceo lanac koji pokreće ekonomiju. Dakle, ukratko, ukoliko poljoprivrednici imaju pod jedan zdravstveno bezbedna, a efikasna sredstva za zaštitu bilja, proizvodit će zdravu hranu. Ukoliko je moguće da ta efikasna sredstva budu i pristupačna i da imaju ekonomski smisao, onda će i oni proizvoditi efikasno i povoljno i sa zaradom. Kako napraviti da ceo lanac od proizvođača do krajnjeg korisnika i na kraju do potrošača hrane funkcioniše kao podmazan, savršeno i bez zastekivanja. To je bila tema okupljanja poljoprivrednih stručnjaka, ali ne samo u sferi zaštite bilja ili semenarstva, nego i ekonomista, trgovaca, analitičara, vlasnika lanaca poljoprivrednih apoteka i svih drugih koje okuplja Klub A i koje upravo na ta pitanja treba da da odgovor. Klub A je ove godine proslavio svoj prvi rođendan i dok je na prvom sastanku tema bila kako naprediti odnos struke i poljoprivrednika i kako napraviti mrežu stručnjaka koja će biti od koristi pre svega ljudima koji kupuju sredstva za zaštitu bilja, tema ovog skupa je bila vrlo konkretno novac. Dakle, da li Klub A ima dovoljno stručnjaka, a ima ih nekoliko desetina koji direktno rade za klub, to nije pitanje. Da li su preparati koje prodaje među vodećima na tržištu, apsolutno, i to ne samo u Srbiji, nego i u regionu pa i svetu, bilo da su proizvedeni kod nas u pogonima Chemical Agro Save ili negde u zapadnoj Evropi. Međutim, šta jeste pitanje? Pitanje je kako napraviti da ta sredstva budu cenovno stalno dostupna i da se reše pitanja dugovanja svih u celom lancu snabdevanja. Drugim rečima, ideja je najbolja hemija, najbolje đubrivo, najbolje seme i niko me ništa ne duguje, sem profesionalnosti u poslu. Ako mislite da to može da bude rešeno tako što će poljoprivrednici plaćati sve i odmah, što nekome ko nije u ovom poslu može da deluje logično, svako ko zna kako stoji naša poljoprivreda zna da je to nemoguće. Poljoprivrednici nikada nemaju gotov novac onda kada su im seme, đubrivo i hemija najpotrebniji i ovi ljudi to znaju. Prošle godine smo najavili kluba kao marketinško-prodajni koncept u okviru poljoprivrednih apoteka u zemlji Srbiji, gde će svi proizvodi Chemical Agro Save biti dostupni na celoj nacionalnoj teritoriji. Apsolutno je ispunjen zadatak ove godine. Ono što nam sledi u sledećoj godini je mnogo ozbiljniji posao osim predstavljanja i lociranja asortimana. Implementacijom modela koju želimo da napravimo, mi u stvari spajamo prodajno mesto, apoteku kao prodajno mesto, sa svim dobavljačima, ali sve vreme se u stvari komunicira sa krajnjim korisnicima, jer na način da mi u stvari želja je da njihov nivo znanja podignemo, da praktično damo im poštovanje koje oni zaslužuju, da bi ljudi jednostavno mogli da svoju primarnu poljoprivrednu proizvodnju podignu na više nivo. Znači, ceo koncept je mnogo šire od snabdevanja objekta apoteke određenom vrstom robe.
To je ono što smo radili cijele godine i sada jednostavno taj model želimo da obelodanimo i da ga implementiramo tokom sledeće sezone. Dakle, šta je plan? Ne možemo da ulazimo u složenu financijsku konstrukciju koja se upravo finalizuje ovih dana, ali ostalom to i ne moramo da objašnjavamo, jer to je zadatak ljudi iz kluba A da reše. Ono što je obećanje za poljoprivrednike, to je da će svako registrovano poljoprivredno gazdinstvo uz pomoć posebne kartice moći da kupi onoliko hemije, đubriva i semena koliko je potrebno za potpunu zaštitu useva, bilo da se radi o voću, povrću, žitaricama u svakom momentu u toku godine, bez vremenskih ograničenja, i da će zatim taj repromaterijal, seme, hemiju, đubrivo plaćati na 12 mesečnih rata. Klub A nastupa prema svim delovima lanca jedinstveno i u ime svojih kupaca, a šta mislite kako će reagovati bilo da li je banka, proizvođač semena, đubriva, sredstava za zaštitu bilja ili neko treći kada se pojavi neko ko ima najviše prodajnih mesta u Srbiji, ko radi sa stotinama hiljada poljoprivrednika? Udruživanje je ono što daje moć celoj priči kluba A. Kopča koja je nedostajala u određenom trenutku jeste banka. U samom predfinansiranju mi obezbeđujemo kompletnu infrastrukturu, ceo sistem obezbeđuje kompletnu infrastrukturu koja će omogućiti finansiranje na veliki broj mesečnih rata i omogućiti pristup velikom broju artikala na određenom prodajnom mestu. To je, ja mislim, jedinstveni projekat koji je realizovan ikada u maloprodajnim objektima u agraru. Ubacujemo i lojality program koji je već prisutan na tržištu Srbije i klub A postaje samo jedan deo tog najvećeg lojality programa koji se nalazi na tržištu Srbije, što omogućava u stvari krajnjim korisnicima da budu deo onoga što je deo nečeg mnogo većeg, jer klub A u stvari treba da pređe iz lance prepoznatljivih apoteka u stvari klub krajnjih korisnika poljoprivrednog repromaterijala i proizvoda. Sigurno da je mnogo kvalitetnije i bolje i po nas apotekara i po poljoprivrednike, da sistem bude regulisan i da oni nemaju dodatnu brigu na svom teretu, već je ta briga negde prebačena na nekog drugog. I svakako da bi im to išlo u prilog. I nama, apotekarima i poljoprivrednicima. Ukoliko sve pođe kako je planirano, a to ćemo definitivno znati krajem januara, i ako ovi ljudi sprovedu ono što su naumili, to će izazvati velike reakcije, sigurno 100% pozitivne kod poljoprivrednika, ali ako ste u ovom poslu, jasno vam je da se to neće baš svima dopasti. Nema zaduživanja, nema kamate, nema rizika od nenaplaćenih dugovanja. Organizacija proizvodnje u Srbiji bi mogla da se promeni na bolje. Ipak sačekat ćemo do kraja januara, a nadamo se da to neće biti kasnije, jer tada već počinju pripreme za sezonu koja dolazi 2020. godinu, i ukoliko se ono što je ovde obećano u decembru u Kron Plazi ostvari, bit će to veoma, veoma značajno i zanimljivo. Evo, poštovani gledalci, videli ste zanimljiv koncept, ali sad idemo dalje. Najavili smo na samom početku emisije, govorimo o svinjarstvu dosta, i o svinjarstvu i ovčarstvu, stočarstvu generalno, i ono što je sada karakteristično situacija što se tiče svinja stoji, moramo priznamo dobro. Prasad, cena otišla gore, tovljenici još uvijek nije koliko će otići, čuli ste kolika je cena u Mađarskoj, kolika je cena u Evropi, ali situacija je sigurno dobra, loša da jeste, nije loša, odlična je u neku ruku. Svako bi želelo sad, čak i oni koji nisu imali svinje, razmišljaju o tome šta bi bilo da sad imaju nazimicu, još da se ona oprasi, pa uz ovu cenu prasadi, pa uz ovu cene hrane, pa to uopšte nije tako loše. A pogotovo oni koji već imaju krmače, kakve su, takve su, i koji imaju prasad, sigurno neće loše proći. Ali ovde sa nama, čovek koji ima priplodne nazimice, priplodne krmače koje daju, dakle F1, F-irane, kako to narod kaže, nazimice, gospodin Danilo Jakovljević, priplodna farma Nukleus Agrara u Ruskom Krstulu. Dobrodošli, gospodin Jakovljeviću, ali pre svega govorit ćemo danas i o Mistralu i o tome zašto koristiti Mistral. Ali pre nego što to kažemo, jer Mistral je ključan za to da svako prase koje je postalo dragoceno i skupo, prase iz Evropske unije 95 evra, košta, bilo bi dobro da 25 dinara za tovljače, 25 evra po prasetu, koje je lakše od 25 kila malte ne naplaćuju. Recite vi nama jednu važnu stvar. Da li vi imate uopšte sada priplodni materijal za prodaju i kad bi to moglo da se isporuči? Hvala vam prvo, Uroša, na pozivu. Prvu slobodnu prasad mi imamo 20. februara. Februara? Tako je. Znači, tolika je tražnja? Velika je potražnja. Kod nas je tronedeljni ciklus. Na svake 3 nedelje imamo između 200 i 250 prasadi za tov. Da? Jako je velika potražnja. Ljudi uplaćuju avans i to strogi avans na 25 kg predračuna. I znači sada ako vam se javim, ja mogu tek za februar da rezervišem prasad, mušku. 20. februar. Što znači, 20. februar, to je skoro mart praktično, što znači da je to
Pa, situacija je sigurno dobra za vas. A ako se plati sada, se plaća ta cena ili nešto dodatno naplaćujete, ako platim sad u celosti prase? Dobro. Pa recimo platim ga u celosti, neću, a prase će skočiti, nije isključeno da bude skuplja cena. Ne, ostaje cena koju ste platili, to je to. Da li cena tad skoči u tom momentu ili padne, to je ta cena. Ako se desi da padne, svejedno ne doplaćujete ni vi meni, ni ja vama, znači samo sa rezervom. Šta je sa priplodnim materijalom u nukleosagraru? Šta je sa nazimicama, efiranim? Isto je jako velika potražnja F1 nazimica. Moram samo da pohvalim mere vlade za konkurse što je sad bilo 18.000 dinara po umatičenoj nazimici. Mnogo smo izdali predračuna, nešto imamo slobodno za sada dok ne krenu ti predračuni na prodaju. Pa čekajte, ako krenu predračuni, koliko ste izdali? Ti je rede veličina 100? Malo više. Više nego 100? Tako je. Pa to je onda, znači svako neki uzeo samo po 10 nazimica i tu već dolazimo, pa vi nemate ni kapaciteta onda, koliko, pa kad recimo, ali nema veze, ako vam se sad neko javi, kad biste imali nazimicu na prodaju? Imamo između 20. i 30. januara prve slobodne, što ne znači... Kog rede veličina, količina, tipa... Nekih 50 komada imamo za sada, još ostalo je slobodno. Znači opet to je početkom februara praktično u realnosti. Tako je, ali opet ako država sad bude krenula da daje, na primjer, sljedeće nedelje ili druga polovina januara, onda nažalost neće biti. Da. Pa dobro, to nije u svakom slučaju loša vest da se ljudi interesuju za svinjarstvo, to je dobro, mada nije dobra vest to da vaša farma nema ni približan kapacitet da može da ispuni te apetite. Nažalost, ni ove druge farme priplodne i nisu nešto velike, mada su dobre, imate dobar kvalitetni genetski materijal, ali nemate veliki broj nazimica. Šta je tu je svejedno? Imate, gledalci imaju vaš broj telefona, neka se jave, neka vide, dakle, za mušku prasa tek od februara, za nazimice u ovom momentu od 1. februara, ali možda za par dana i to će da se svede na opet kraj februara, marta. Recite vi nama drugu stvar, gospodin Jakovljeviću, ovaj Mistral, to je sredstvo u koje svi sad se pitaju kako ga pre nismo koristili, ovi koji ga nisu koristili. Možemo li da kažemo da je Mistral ključan da se dobije maksimalan broj prasadi, da svako prase ostane živo, a sada svako prase ima dobru cenu? Da ne kažemo, malte ne počeći ove škartove da tove, ono što se nekad odbacivalo. Mistral. Gledajte ovako, prvenstveno nama je u cilju da zaštitimo svako prase na rođenju. Svako prase više, naravno na kraju izađe kao dobar profit. Da. Na samom prašenju prase uvaljamo u Mistral. Mistral mnogo brže suši prase, prase ne gubi svoju energiju da bi se zagrejalo i bukvalno u 5 minuta prase počinje da sisa. Jako je jednostavno se koristi. Toliko se primećuje? Znači vidi se, nije nešto... Jako se primećuje, tako je. Aha, i odmah ga tako uvaljate i to je to. Pospete malo ispod krmače ili... Naravno, pre nego što se stavi krmač u boks za prašenje, ide neki 250-300 grama po boksu i naravno posle jednom ili 2 puta sedmično zavisi da li ima farmer problem sa vlagom ili ne. Pa dobro, kod vas nemate, vi imate baš ovako dobru farmu, ali možda ove druge farme, možemo baš da otvorimo da vidimo konzistenciju 5 kila. To je prava stvar što ste upakovali i manje, bilo je samo onaj džak od 25 kila, sad ima 5 kila, to je neka minimalna cena Mistrala, to je smešno koliko zapravo je to mali trošak, a koliko može da pomogne. Da, to je taj prah, što bi se reklo, neverovatan prah, 7 do 8 mikrona čestice, veoma potpuno bezopasan za prase, za svinju, ili tako ne, oštećuje kožu ploda, evo, može se stavi na slunzu kožu. Naravno. Stal je napravljen od bonporilonit gline, ekstrakt algi i esencijalnih ulja, tako da je 100% prirodan, može čak i u organskoj proizvodnji da se koristi. Da, čak i u organskoj proizvodnji, to je interesantno. I ovako, može i to od prvog dana rođenja. Naravno, od prvog dana. Ga koristite kasnije u odgoju prasadi? Tako je, kad radimo zalučenje prasadi, mi mešamo iz različitih bokseva prasad, tu dolazi do nasilja, da kažem, do griže i do tuče. Na samom ubacivanju odgoj stavimo 50 grama po kvadratu i pobacamo po njima. I? Nema griže, nema tuče iz jednog razloga. Mistral, prasad su navikla na sam miris Mistrala od samog početka, tačnije od prašenja. Da, one misle da su u svom leglu. Tako je, da su iz istog legla i tu prestaje griža. Ko je, i ono što je najbolje kod Mistrala, koliko to može se potroši po prastu, a to ne može više. Ajde, bude 50 grama. Krmače jedna godišnja se prasi neke 2, ajde da kažem 2,2 puta. A dobro, da uvaljate. Sa svim prasadima do 25 kila ide nekih 8 do 10 kila Mistrala. Mislim, to je, za celu godinu? Bagatela. Čekajte, za celu godinu to? Tako je, oko 1000 dinara izađe do 1200 dinara za celu godinu. To neka jedno prase spasi, a da ne kažemo prirez tako dalje, pa vi ste ga već isplatili, tako reći. Znači, bukvalno po jednom prašenju košta 1000 dinara. Da. Vama hvala na ovim informacijama. Mi idemo na vrlo kratke ovako informacije vezano za neke sajtove, a posle toga dajemo igra nagradna anketa. Najnovije vesti iz sveta poljoprivrede možete pronaći na portalu www.boljazemlja.com.
Evo, dragi prijatelji, kao što smo obećali malo pre, naravno dajemo 25 kg Mistrala prvome koji odgovori tačno na anketno pitanje, a da kažemo da su distributeri za Mistrala Crna Gora, Žito Marketi Nikšić, za BiH Agrogrupa Brčko, za Srbiju Veletrgovina TT, Agrimatko, Jabuka Farmers i Ignjatović. Info anketa Mistral, to je broj telefona koji vidite ovdje, 063 3738 30, a pitanje na koje biste trebali da date odgovor je da navedete makar 3 vrste životinjske stoke gde se Mistral koristi. Malo pre smo o tome razgovarali, dakle sigurno znate makar 3 vrste životinja gde on može da se upotrebljava, ali samo u stočarstvu, ne kod kućnih ljubimaca, tehnički možda mogli da kažete i kućne ljubimce, ali za to nije registrovan. Niti naravno u nekom drugom odgoju životinja ili u akvakulturi. Dakle, zovite 25 kg ko je prvi odgovorio, to tako brzo ide da znate, možda je već i gotovo. Tako da, ali probajte u svakom slučaju. A poštovani gledalci, mi sad imamo jednu neverovatnu temu. Bila nam je čast da upoznamo divne odgajivače ovaca iz Sjenice, Sjenička Pramenka, ti momci tamo, ti sjajni ljudi, ovčari. Ovčari koji se bave ovčarstvom milenijumima, bukvalno tamo u Sjenici, oni su tu Sjeničku Pramenku i napravili. I ta autohtona domaća naša ovca se sad širi po Srbiji, ide to i dalje od Srbije, ali ta ovca ima šta da ponudi. Međutim, i Pramenka se menja, isto kao i klima, kako se menja, kako izgleda pravi uzgoj Pramenke na visoravni, gdje temperature padaju na 40 minus stepeni Celzijusa, a leti plus 40 stepeni Celzijusa. To ćemo vidjeti jer idemo u centar što se tiče Sjeničke Pramenke, a to naravno nije sigurno ni Tutin, ni Novi Pazar, nego Sjenica. Sjeničko-pešterska visoravan, izgled ovih brežuljaka okupanih čudesnim decembarskim suncem na nezapamćenih 15 stepeni Celzijusa zna da zavara. Ipak ovo su krajevi između 1000 i 1200 metra nadmorske visine, krajevi surovih i oštrih zima. I tu su ljudi neverovatnog, velikog srca, gostoprimljivi, sjajni domaćini, naučili da žive sa prirodom i da se u tom okruženju bore i prilagode. A i tu je u tim nepoljnim uslovima kratke vegetacije gdje uspevaju samo planinske žitarice, raž, heljda, ređe pšenica, kukuruz ne uspeva, ova ovca Sjenička Pramenka i napravljena. Sjenička Pramenka se svih ovih godina širi po Srbiji i regionu, ali zapravo ovi stočari ovde su milenijumima, selekcijom, ostavljanjem najboljih ovnova i kasnije nešto oplemenjivanjem sa drugim rasama ovaca napravili Sjeničku Pramenku. I zato kada dođete kod ljudi kao što je porodica Jukić, a do njih smo došli zajedno sa veterinarima iz veterinarske stanice Crčanin, koji tekako imaju ulogu u održavanju ove rase, dakle osetite ne samo gostoprinstvo naše tradicionalno, nego i da prosto ovi ljudi umeju sa stokom, sa ovcama od uvek. Ilhan Jukić je mlad čovek, mlad poljoprivrednik koji je odlučio da ostane ovde za razliku od mnogih ljudi iz Sjenice i da nastavi vekovnu tradiciju, ali kako kaže narod, sve se menja sem kamenja, pa tako i Sjenička Pramenka. Porodica Jukić ima 100 grla. Sjenička ovca od davnina je poznata ovde kod nas i bila je ograničena sa kilažom do 60 kg. Međutim, kako je rasto prirast kod ovnova i oplemenjavanjem sa raznim rasama, kilaža sjeničke ovce se povećala. I sada realno neko stanje ovih sjeničkih ovaca moji bude od 75 kg pa i do 100, ako neke jedinke odvojimo, mogu i da pređu tu kilažu. Sjenička ovca malo traži i također i ova oplemenjena. Može da se zimi i da se gleda preko cijele godine bez koncentrata i dodatni primjesa samo ispašu. Trenutno je decembar mjesec ovdje kod nas i one još idu na ispašu, jedu samo ujutru i naveče seno. Ciklus kod sjeničke ovce može da se jagnji 2 puta. Ako se doda koncentrat i imamo u dobro stado, znači možemo da puštamo ovnove nakon mjesec dana gdje će biti uspješna oplodnja i imat ćemo jagnjad. Kako vi koncentratom nju postičete da ona traži Naravno, jel da. Te? Uđu u estrus ako dajete više koncentrata. Naravno. A kako, kad, u kojoj dobu godine to možda radite? Možemo da radimo u fazi pre jagnjenja, znači neka 2 mjeseca da pripremimo ovcu dobro na celokupna godina. Ne možemo kod ovce, ne možemo raditi kampanjski rad, nego moramo kontinuirano, stalno da gledamo, da vodimo računa. Znači da bi sad ja kao hteo da nabavim ovce, moram da dođem do ekstra ženki, jedinki koje su odabrane, a potom da se vodi glavni
oko ishrane, a posle glavni je ovan. Znači da nađemo dobrog kvalitetnog ovna, da bi se odnosilo posle na te potomke koje dobijamo od tih ovaca, da bi mogli sve ovo posle kasnije da radimo. Znači da pripremimo ovca znači 2-3 mjeseca da bude u dobroj kondiciji i pre parenja kada se ojagnji i prođe neki mjesec dana ako je dobro spremna i dobro ugledana da se daje otava, seno i koncentrat 2-3 puta dnevno. Znači da pojede od 300 grama do pola kilograma koncentrata. Može naravno i žito, ali bolje je koncentrat i jagnjad brže stašu i brže se odluče, može da se odluče od 2 mjeseca, a ukoliko ne dajemo koncentrate, mora taj još mjesec duže dojiti. Dakle, možete da bez problema, i to narod ovdje zna, uspete da dobijete i 2 jagnjenja godišnje kod Sjeničke. Međutim, pitanje je da li želite, i 2 su tu važna faktora. Prvo je oštra klima, a drugo su verski praznici kada je najveća potražnja za jagnjadima. Zbog oštrije klime postoji praksa lučenja ovnova. Ako niste znali o čemu se radi, saznaćete. To je zapravo ideja da se ovan odvoji od ovce i pripušta na ovcu tako da se tempira da jagnje padne. Jagnje zapravo u najpovoljnijem mogućem periodu. Ovdje su surove zime, znači temperatura je u velikom minusu. Imala je 2007. godine kada je temperatura bila minus 42. I za minus 42 da bi opstalo jagnje u toj noći treba dobro opremljena zgrada. Znači zgrada koja ima fasadu, ima maltene u kojoj ljudi žive da bi opstalo to jagnje dok se opsuši. Mi puštamo zbog manje trošenja hrane, ali učimo ovnove da bi se ta jaganci rađali na proleće kada već trava kreće. I onda manje hrane potrošimo i efikasnije nam zbog toga najviše. I koliko ih dugo držite na sisi? Pa od 2 do 3 mjeseca. Koliko mogu do 3 mjeseca napraviti? Mada kažete da ste imali jagnjadi 4,5 mjeseca da ste ih držali. Da. Od 3 mjeseca ekstra jedinke kad se sve ovo slože kockice i radi se znači kako treba, može da dostigne jagnje od 35 kg do 40. Ali kad gledamo na veću sumu ovaca, ko što je trenutno ovdje kod mene, ja sam imao jagnjad ove godine da su sa 4,5 mjeseca imala 60 kg težine, ali prosjek tih jagnjadi je izašao 48 kg. A koliko ste im davali koncentrate ili prekrupe ili šta ste koncentrovali? Jela su zop i ječam, znači u fazi koju su odrastala do 3 mjeseca, taj mjesec i pol dana su jela samo ječam i koncentrat, pa imala su stalno. Otavu i koncentrat imala su stalno. Aha, znači po volji iskreno je bilo ovako. Da, imale su stalno i jela je koliko je ono htjelo. Dakle, ovdje Jukić čak i kada bi ovce mogle da uđu u mrku ne pušta ovnove, nego ih odveja da mu jagnjad ne bi došla prerano. Jagnjad koje bi se ojagnjila prerano s jedne strane imaju manje šanse da se utove, a sa druge strane prerastaju kilažu kada se najviše traže. Uz to Ilhan se bavi i proizvodnjom i prodajem priplodnog materijala, što je također važan, ali malo ipak, čak i u slučaju Sjeničke pramenke, mukotrpan posao. Veći broj muških jagnjadi ide svake godine na klanje, a 10% jagnjadi također ženski ide na klanje. Ne može svaka ovca roditi priplodni materijal. U 100 jagnjadi, znači mi možemo da izaberemo neki ženski, ako bude 50-50, oko nekih 40 jagnjadi. Da bude priplodni materijal i da se mi očekujemo da bude poslije dobra ovca. Da. Ali prodajete vi priplodni materijal? Naravno. Kako se kreću cene inače? Pa cene, realno ja formiram cenu prema onome kako bi ja platio tu ovcu. Do 150 evra idu jagnja do 6 mjeseci, jagnjice koje od 6 mjeseci do 11 mjeseci njima raste cena 180, 200, ako zavisi koji se broj uzima. Ako se uzima veći broj, to se nalazi neka srednja cena i po toj se cijeni ide. Ovca ide od 200 do 300 evra. Imali smo primjeraka gdje dobijamo za ovcu cenu vrednosti krave. Vi lično ili generalno u Sjenici? Mi lično, a i moji drugari, znači
ja sarađujem sa svim ovdje zbog ovnova, zbog svega, ne puštam moje ovno. 1000 evra neko davo za ovcu? Da. Ali pa kakva je ta ovca bila kad je? Pa, nije to, ta ovca sigurno ima dobar priplodni materijal i dobru genetiku u sebi, što je provereno, što mi svi znamo. Ja, pretpostavimo, znam kod dosta mojih drugara kakve su ovce. Kod dosta mojih drugara i ja idem, biram gdje ću da kupim to muško jagnje. Ta ovca vredi, pa sigurno dosta vredi. Ako kao mene koji imam 100 ovaca da izvučem jagnjad genetiku vredi mi dosta. Naravno da bi neko platio ovcu koliko košta krava, to moralo da bude vrlo specijalna sjenička ovca, ali to vam pokazuje koliko narod ovdje ipak čuva tradiciju. Možda specifično za sjenicu postoji još jedan faktor koji je uticao na selekciju pramenke, ne samo na proizvodna svojstva nego i šire od toga. Ova ovca je prosto lepa i skladna životinja i to ima veze sa verskim praznicima od primanja islama na našim prostorima od 15. veka. Posebno je važno da ovca bude bez ikakve mane, jer se i to gleda kada se bira jagnje za Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika islama. Svaki stočar je od uvek gledao da ima što lepše jagnje, jer je i to bilo važno pri prodaji. Da bi mi žrtvovali muslimani jednu jedinku, bila ovca ili krava, ona treba za tu narednu godinu, da nema nikakvih mahana i da, znači, nema otežavanja u tom periodu u životu. Znači da nema, da ima rep, da ima uši, da znači što lepše izgleda. Međutim, kao i svuda u Srbiji, pa još i gore, Sjenicu pogađa depopulacija. Ljudi kao što je Ilhan su sve ređi. Njegov otac i glava kuće, Paša, ima 3 sina. Ilhan je jedini koji je ostao da se bavi stočarstvom. Ja imam još 2 sina, jednog srednjeg sina nisam nikad mogao da zadržim jer on je vidio da ovdje ne može. Njemu je vikao da ide. I što je najvjerovatnije da će otići. Najvjerovatnije da će on otići jer od ovoga, kad pogledaš u jednom pogledu imaš veliki koris i velika, a kad pogledaš u drugoj strani samo gubiš vreme. Jedan čovjek može da zaradi u inostranstvo koliko radi i ode cijela kuća. I što da ostane? Za koga? Kako? Neka mi neko to samo objasni. Znači, jedan čovjek može da zaradi što mi radimo ovdje 24 sata. Imao sam 50 možda drugara koji smo bili priski sa tim koji su držali ovce. Sad je se to svelo na neki 10-15 drugara koji trenutno drže ovce i sa kojim ja sarađujem. A gdje su ti ovci? Gdje je ovih 50? Pa ide za Nemačku, prodaju stada, veliki broj. Sad ja znam 3-4 stada velika, znači od po 100-150 ovaca da je prodato. Ja lično sam ostao ovdje što mi je to tradicionalno, se bavimo time i imao sam uslove da nastavim to. Volim kao dijete, znači držim od rođenja ovce i kada nisu bile u Srbiji ovce subvencionisane i nije praćeno sve to ništa, kad je ovca bila mizerno zanimanje, mi smo držali ovce, to nam je tradicionalno zanimanje i ostao sam ovdje, borit ću se dok bude imalo šanse i dok budem mogao da dajem egzistenciju svojoj porodici od ovoga što radim, a ako već pređe trošak, zaradu, morat ću ja da napustim. Uzalud su ovde i ova lepota kraja i ova lepa naša ovca sjenička pramenka ako nema ljudi, a da bi ljudi ostali najvažnije da postoji tržište i da se od ovog posla zaradi. Ono što ovi stočari traže da bi ostali ovde je da im se obezbedi sloboda prodaje. Država daje dobre subvencije za ovčarstvo, to nije sporno, ali sistem je loš u tom smislu što subvencije ostvari samo onaj ko predaje domaćoj klanici jagnjad. Kupci od Libije pa na gore, a odavde se ovce čak i do Libije izvoze, ne šalimo se, daju pravu cenu. Naši klaničari tu cenu umanje za iznos subvencija i tu prestaje da radi slobodno tržište, a to je ono što kvari celu priču oko prodaje jagnjadi. Paša Julkić nema zamerke na visinu subvencija, nego na vreme isplate i složene papire i birokratiju pri izvozu naše jagnjadi. Zato je važno da postoji slobodno tržište, ali više o Sjenici, sjajnim projektima, veterinarima, veterinarske stanice, dr. Šeki Crvčanin, više u narednoj emisiji. Evo prave priče, ulje, delovi, mehanizacija, traktori.
Nastavljamo priču od prošle nedelje o održavanju mehanizacije. Prošle nedelje ste vidjeli kako u servisu Cvetković selo Mustapić, koji je opremljen da radi ono što su Dobanovci radili nekada dok je postao IMT koji više ne postoji. Dakle, kako se tamo radi remont korpe kvačila od drug ležaja do zamajca i uz mašinsku obradu. Međutim, šta je s održavanjem traktora zimi i kako da do Cvetkovića što ređe dolazite? Evo par savjeta iz jedne od naših većih radionica za IMT i IMR traktore. Šta raditi što se tiče traktora zimi? Sve što će sada Cvetković predložiti je jeftino, a svaka opravka koja može da nastane zbog nepoštovanja njegovih savjeta može da bude skupa. Naravno, da bi nekome moglo se učini kao besmisleno da stavlja nove filtere goriva van vremena redovnog servisa samo zbog zime, ali evo što kaže Cvetković, zašto bi to trebalo uraditi? Pa ja bi posavjetovao, znači, sve traktoriste. Znači, pošto sad ulazimo u zimu, a traktor ima i zimi posla, zimsko oranje, stajnjak da se nosi pred tog oranja i tako to. Znači, prvo treba da se proveri, znači, akumulator ili baterija. Ako je ona pri kraju, pošto sad nove baterije traju koliko i garancija, samo 2 godine, da se proveri, znači, akumulator, jer ako je on već pri kraju na minus 5-6, traktor neće da startuje. Onda treba da se prekontrolišu grejači, pošto vi naši traktori svi imaju grejače, znači, da se taj grejač prekontroliše, ako on ne radi dovoljno, znači da se stavlja nov. Onda treba da se menja obavezno filteri goriva, pošto oni vjerovatno nisu menjani još od prošle zime ili od prošlog proleća, zato što u njima, pošto imamo prljavštine, prvi mraz dolazi do kristalizacije parafina u toj prljavštini i onda se smanjuje protok, nema dovoljno snagu traktor ili zatvara se protok goriva i traktor neće više uopšte da ide, gasi se. Onda treba se sipa u gorivu dok su još, znači dok je temperatura negdje oko plus 10, da se sipaju aditivi protiv mraza, jer sad ova naša nafta navodno do minus 25 još koje kako ide, ali ja u to sumnjam, ali kad se sipaju aditivi onda nema zime. Još jedna važna stvar uz zamenu filtera goriva je pitanje zamene ulja, mada novi traktori koriste multigradno ulje, a to znači da se ulje prilagođava promjeni temperature i menja viskozitet kako se menja temperatura. Stari traktori i dalje koriste monogradno ulje koje je i jeftinije, ali u slučaju starih mašina ponekad i bolje radi. Čućete i zašto. Inače, kod ulja da objasnimo šta čuveno SAE na oznaci znači. To je zapravo oznaka standarda američkog udruženja kojih je postavilo, a to je udruženje inženjera automoto industrije. Dakle, oni imaju standarde viskoziteta, gustine i protoka koje su sami napravili. Na multigradnim uljima imate, na primjer, oznaku 5, 15 ili retko kod nas 20 i duplo V. Duplo V označava zimu, kao winter, a to znači da se ulje na zimskim temperaturama zgusne. Što je niži broj ispred V-a, to je ulje tečnije zimi. Drugi broj označava koliko je ulje tečno kada se zagreje na 100 stepeni Celzijusa, odnosno 212 stepeni Fahrenheita. I jedno i drugo je u stvari zapremina ulja koja prođe kroz neki otvor koji je standardan i koji je SAE odredio. Zimska ulja imaju manju V vrednost, a koje vama treba zavisi od klime. U Finskoj nekome je normalno da koristi 5V ulje, a recimo ako je neko dobio uputstvo za upotrebu soli iz traktora, video je da proizvođač preporučuje ulje 20V50, što ima smisla u Indiji gdje su zime toplije, ali ne i u Srbiji gdje se uglavnom sipa 15V40. Kod multigradnih ulja viskozitet se menja u zavisnosti od temperature, a kod monogradnih ne, što znači da ako koristite letnje ulje zimi, ono može da želatinizuje, da se zgusne i ne podmazuje dobro motor. Međutim, da li uopšte koristiti multigradna ulja u starim traktorima, koje ulja koristiti, zašto menjati ulje pred zimu? Onda treba da se obavezno menja ulje i filter. Ulje obavezno se stavlja sa nižim viskozitetom, znači ređe ulje. Koje ulje? Nemate brende, koji je to viskozitet, šta radite? Viskozitet, znači je gustina ulja. Nema jasno, ali koliko gradi treba bude? Pa treba da bude SAE 30, znači to je ulje znači za zimu, a SAE 40 je ulje za leto. A biste stavili vi multigradno ulje u IMT-a? Da stavi recimo ne znam koje? Naši IMT-ovi nisu napravljeni za ta ulja, znači to su motori pod takozvanim teškim uslovima rada i oni troše SAE 30, SAE 40 ili SAE 50. Ova multigradna ulja nisu za naše traktore, to su zove Euro 4, Euro 5 motore.
za traktore novije generacije. Znači, naš traktor i dalje koristi to ulje što ga i fabrika, ne samo naše, nego i strane fabrike prave to ulje SAE 30, SAE 40 i SAE 50. Znači, vi biste to sigurno radili pred zimu da zamenite ulje, da ubacite praktično... Pa moramo, jer ako recimo ulje nije menjano od prošle zime, pošto mi znamo da dizel motor prilikom rada uvek jedan deo čađi ostaje u motoru, i to ulje ispere i ulje bude sve gušće i gušće i na niskim temperaturama bude kao katran gusto. Nešto je crno, nego će bude gusto. I onda kad mi upalimo traktor, ne vodimo računa, pumpa ne može da odmah potera ulje po svim onim magistralama i evo zaribavanje. Zato se to blagovremeno zameni, ulje i filter, ulje znači sa manjim viskozitetom i traktor je pripreman znači za zimsku eksploataciju. Ali to SAE 30 ulja ako stavim, da li ja posle mogu to ulje koristim i na leto ili moram opet da vratim 40 ulje? Pa vi sad, pošto ćete da orete s njim celu zimu, vi na proleće morate da menjate ponovo ulje, hvala Bogu, jer ste vi uradili tih 100 sati ili možda i više. Znači, ulje u našim traktorima preporučljivo je maksimalno 100 sati, radnih sati i onda mora da se menja. Rasladna tečnost, znači da se proveri, ako ima voda da se izbaci, da se stavi antifriz do minus 25 minimalno, ali ako su negdje tamo Sjenica i okolina gdje su veliki mrazevi, znači tu najbolje ide korsantin minus 40, on se ne razređuje sa vodom i do minus 40 znači nema problema. A što baš to, evo, Cvetkoviću, neko bi rekao pa neće da padne temperatura na minus 40, neće da padne temperatura na minus 25. Što stavljate toliko čist glikol u... Ne, glikol se ne stavlja čist, on se obično razblažuje sa vodom. Ne, obično da, ali što stavljate baš taj do minus 40? Pa znamo kod Sjenice da je temperatura minus 36, neki put. Tako bar kažu na vremenskoj prognozi. Onda bolje da ostavimo malo... Znači bolje malo jače. Pa ne škodi ničemu. Jer gledajte, ako ne daj Bože smrzne, ima ljudi gde traktor stoji u šupi koja nije zatvorena. A i minus 40 je u šupi minus 40. Ne daj Bože da pukne blok, glava, hladnjak. Ti troškovi nisu uopšte mali i to su bespotrebni troškovi. Zbog, primjer, 1.500–2.000 dinara. Koliko košta ta rasladna tečnost. Dakle, eto malo savjeta naših iskusnih mehanizatora, a sada se vraćamo nazad u studio. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste divni prilozi i divni ljudi, ali mi sad kad smo kod divnih ljudi nemamo uvek priliku ovdje, imamo vrhunske stručnjake, vrlo često i sjajne profesore, i sjajne poljoprivrednike, i ljude koji prosto znaju svoj posao, ali ni mi nemamo ovdje, makoliko se trudili, često prilike da imamo neko evropsko ime u emisiji, a još ređe to bude evropsko ime koje je zapravo iz Srbije. Ovdje sa nama profesor Ninoslav Nikićević u studiju i velika je čast što je ovdje, bukvalno možemo da kažemo, međunarodno ime u ocenjivanju jakih alkoholnih pića, pre svega rakije, ali i viskija i svega drugog. Profesore, vi radite, kažete da ste ocenjivač koji ima najviše uzoraka ocenjenih u toku jedne godine. Pa prvo hvala se, zahvalim vama. To je samo konstatacija, da ne kažem empirijska. Ovo je sjajna emisija Bolja zemlja i čujem da je veoma, veoma gledana. Pa da, u neformalnom razgovoru sam rekao da ove godine ne verujem da je u Evropi mnogo ocenjivača ili predsjednika komisije koji su ocenili toliko uzoraka. Evo, približilo se 2464 uzoraka ove godine na zvaničnom ocenjivanju, a koliko na nezvaničnom, ko zna. Ali na zvaničnom, jer ja sam predsjednik sviti komisije i onda ja moram svuda da idem normalno, a i ne da moram, nego hoću. Profesor, ja to kad postavim samo statistički 2400 uzoraka, 360 dana, to znači da ste maltene 7-8 uzoraka dnevno ocenjivali praktično, ali... U Evropskoj uniji maksimalno dozvoljen broj uzoraka je negde 35-40. Dnevno? Dnevno. Najnovije podatke baš ne znam, ali ne verujem da prelaze 50. A mi, dobro, mi nismo članica Evropske unije, za sada još, ali evo podatak jedan da smo na jednom ocenjivanju tročlana komisija je ocenila 163 uzoraka u danu, u trajanju od 9-9,5 sati. Pa profesore, ajte sada malo ipak da u polušali kažemo, to su sve jaka alkoholna pića, vrhunske rakije iz Srbije i regiona, da li kad ocenite tolike uzorke, da li malo
što bi narod rekao. Ne, mogu da sedem i ja za sebe govorim, ali i za ostale članove komisije. Pa baš ni malo da vas malo, profesore. Niko nije zavisan od alkohola. Ne zavis, nije to zavis, nego prosto tehnički. Mi ne gutamo, mi pljuckamo. Uvek imamo kofu sa strugotinama. Ali malo se apsorbuje uvek alkohol. Mineralnu vodu, mleko do 1,5% mlečne masti i vodu. Moraju da se progutaju ona pića koja imaju gorčinu. Znači, travarice, gorki likeri, biteri, amara, znači sve što je gorkasto, to mora da se proguta, jer centri za gorko su na dnu jezika, znači u korenu jezika, na dnu jezika, znači to mora da se proguta i eventualno neke stare šljivove prepečenice, viskije ne ocenjujemo, rumove, ali i stari viski, stari kalvados i stari konjaci morali bi malo da se progutaju i normalno i prazna čaša da se posle pomiriše, jer to je ono finale gde svaki ocenjivač da onda na čemu stavlja tačku. Znači, ti posljednjih 10 minuta. Vi ste rekli kako niste daleko bilo zavisnik, ali jeste ljubitelj naravno alkohola, to je vaš i posao, ali mnogi bi vam zavideli na poslu. Pa ja konzumiram vino i ponekad pivo, ali jaka alkoholna pića, zaista sam prema njima se odnosim već 36-7 godina, zaista profesionalno i nikad nisam u karijeri bio, ni supruga, ni deca me nisu videli pod gasom, kako se to kaže. A tolike ste rakije ocenili, tako reći, bukvalno hiljade. I 5 puta sam isto i duvao miliciju u toku 36 godina i uvijek je bilo 0. Svaka čast na pre svega naučnom pristupu, profesore, ali da sad pređemo na jednu drugu stvar, prije nego što odemo malo do Zagreba i do onoga što se dešavalo tamo u Zagrebu. Možete li da date savjet za naše gledalce koji rade prepek rakije? Bilo je, nažalost, je bila loša cena šljive. Dosta se šljive ostavilo, napravila se meka rakija i od šljive, delom od kajsima, na kajsi imala dobru cenu, delom od dunje, ali da se skoncentrišemo na šljivu. Dakle, profesore, koji je vaš savjet kako raditi prepek šljive, gde tu ljudi greše, a mogu puno da pogreše, kako raditi prepek meke rakije sad u ovom zimskom periodu, šta su vaši savjeti? Pa evo, kratko, mislim, mogo bi zaista da pričam dugo, sat i po o tome, ali evo u 3-4 minuta. Znači, mislim, baziramo se na šljivovice, odnosno šljivove prepečenice, kojeg sam govorio, do 40 šljivovica, prepek od 40 do 55, mada nikom ne bi savjetovao preko 18 gradi da konzumira, znači, do 45, kažem, samo šljivovica, breskovača, dunjevača, lozovača i komovice mogu i sa 45. Znači, sva jaka pića treba 40, 41, 42 do 43. U mojoj knjizi, normalno, evo uzbrud pišem i 8. knjigu. Pa evo, savjet je da se ima kvalitetan aparat za destilaciju, čija je dna minimum 6 mm. Danas, kad bi se uzeli ti aparati ili kazani, kako narod voli da kaže, sumnjam da bi prešli 4 mm. A što mora da bude baš 6 mm? Pa i tekako malo, to je posebno jedna priča, ali budite uvereni da je debljina dna tela aparaka ili debljina dna kazana utiče i tekako na finalni kvalitet. Deluje malo paradoksalno, malo bez veze, ali nije bez veze. I tekako utiče debljina, ritam zagrevanja, način, znači odvajanja frakcija, na vreme treba odvojiti, odnosno i u dovoljnoj količini prvu frakciju. U tom prvencu nalazi se na etilacetat, acetaldehid, cijanovodoničan benzaldehid, viši alkoholi, metil alkohol. Znači, glavna frakcija ili srce destilacija koja će kasnije da se ambalažira u jediničnu ambalažu i da se konzumira, bilo u kućnim uslovima ili da se izbaci flaša na tržište, je li tako, mora prvo da bude odstranjena od tih nepoželjnih primesa. Mnogi od njih, kao što je metil alkohol, su toksični, utiče, znači otrovan je, znači treba odvojiti. Nauka kaže 0,5-1%. Međutim, to treba od slučaja do slučaja, sve zavisi ako je zdravstvena ispravnost, da tako kažem, i senzorni kvalitet sirove meke, znači šljivovice korektan i ispravan, onda manje prvenca odvojiti. Ali nekada ako nije, onda i preko 1,5, pa možda i 2. Šta to u praksi znači 2%? Sad pa recimo 2 litre posto od količine ubačene sirove meke rakije u kazan. Znači ako je 100 litara sirove meke rakije, 2 litre odvojiti.
litru i po, I to je sigurno. Kod dunje bilo je slučajeva da sam ja kod proizvodnje dunjevače, pri prepicanju sirove meke dunjevače, čak i 4% se odvojio. 4%? A zbog čega? Odakle sad toliko metil alkohola? Zato što i dalje se osetio etilacetat, i dalje se osetio etilacetat. Acetaldehid i etilacetat su ti nezgodne jedinice. Ali su otrovni ili nisu otrovni, profesore? Pa u većim količinama mogu biti. Ali nisu toliko otrovni kao metil alkohol? Nisu kao metil alkohol, ali mogu biti. Acetaldehid je vrlo nezgodan aldehid, vrlo nezgodno jedinjenje za koje nauka je dokazala da može kasnije u nekom dužem vremenskom periodu, ako se konzumira neko jako alkoholno piće sa velikom koncentracijom acetaldehida, da bude uzročnik mnogih bolesti. Prema tome, da to sad ne ulazimo u medicinu, u farmaciju, znači na vreme i u dovoljnoj količini odvojiti prvu frakciju prvenac. Znači, to se postavi jedno 10-15 čaša, pa prve kapi su jake, 82, 3, 4 volumna procenta, znači nikako ne mirisati direktno, nego znači, usmeriti ka olfaktornoj regiji, ka nosnoj šupljini i tako, recimo, napuniti po deci 15 čaša. Početi onda odmah i dalje nastavlja se destilacija, jer tako teče, ali probati 15. tu miriše fino šljivovica. 14. i dalje ništa ne ostavimo. 13. već osjetimo malo miris na oko, lepak, na razređivač. I to odmah, to se odbacuje sve pre toga. Da, i ima strahovitu oštrinu. Znači, 12. već je to tipično. 12 A šta u stvari daje oštrinu, recimo? Oštrinu, acetaldehid i ta velika koncentracija etanola. Oštrinu daje velika koncentracija etanola. Ljudi to kažu smirilo se, kao smirilo se rakija. To može stvarno se smiriti, to kasnije ispa... Kasnije u srce će da se smiri. Ali nije to isto. Uvek te prve kapi su mnogo oštre, od velike koncentracije etanola, a robusne, nezgrapne... To nam ne treba. To je od acetaldehida. Znači, taj acetaldehid i etilacetat moramo da ostane. Također su i viši alkoholi, ali viši alkoholi, oni prelaze i u prvu frakciju, ali i u patočnu frakciju, pa se zato zovu i patočna ulja, na engleskom fusel oil. Oni su po konzistenciji svojoj gušći od etanola, oni po gustini se nalaze između, recimo, vode i zejtina. Bliže su zejtinu nego vodi, odnosno etanolu. Ali su ključne komponente budućih novih estera koji nisu etilacetat, a estri, poznato je, uz terpenske alkohole, uz više alkohole, uz laktone i tako su ključne komponente svega mirisnog i aromatičnog na ovoj planeti, pa i voćnih destilata. Dakle, šta je to patoka? Dakle, kada u kom momentu da mi to srce izdvojimo i kada... Prvo treba ravnomerno destilisati. Nikada ne sme da mlaz stane. Znači, ravnomerno zagrevati. Da li ćete vi znači, da bude ogrevni materijal ili će na propan butan gas ili će duplikatori da bude na ulje. Bolje gas ili ulje? Šta biste vi zagrevali? Pa jednostavno, možda je lakše i čistije, ali u našem narodu domaćeno je normalno, tu si prijatelji drvo i onda se prijatelji sakupe i onda je to društvo. Ali ulje to nije loša stvar. Mada mi smo snimali čak i neke kazane na struju pa se dogreva i tako. Kako da ne može? Ne utiče način zagrevanja. Čuje čisto jedna tradicija na ovim prostorima balkanskim, a i ne samo balkanskim, nego i svuda u svetu, znate. Ali normalno čistije ako imate na ulje, ako imate na struju zagrevanja, ako imate... Ali kažete 6 mm da bude obavezno debljina. 6 do 8 mm. I duže će i da traje. Svaki aparat za destilaciju na dnu treba da ima rešetku od elektrolitičkog bakra. Znači 3 devetke, 99,9% čistoće. Znači, elektrolitički ili ženski bakar. Ako nema mešalicu, onda bar rešetku da ima. A ako nema ni jedno na drugo, to je malo nezgodno, naročito kod gušćih sirovina kakve su, pa i šljiva, kajsija, dunja. Znači, mora se staviti voda. Znači, pored sirove meke rakije, uvek dodati i 10-15% vode. Znači, ako je telo aparata za destilaciju 100 litara, staviti recimo 75 litara sirove meke rakije, staviti 15 litara vode i, znači, ne sme skroz do vrha da se napuni, iako je samo tečna faza, pogotovo ne sme kad se prevreli kljuk ili prevreli kom, kako se pogrešno kažu, kad se prvi put destiliše da bi se dobila sirova meka šljivovica. Znači, dodatak vode treba da bude i pri prvoj destilaciji i pri drugoj destilaciji. Često me pitaju, pa zašto kad je to tečna faza? U prisustvu vode prelazak svih primesa koje prate etil alkohol
To su estri, viši alkoholi, terpenski alkoholi, aldehidi, laktoni, sve ono što čini dušu nekog jakog alkoholnog pića, znači je ravnomerniji i dobit ćemo kasnije kvalitetniju, senzorno kvalitetniju rakiju, pitkiju rakiju. Da, I normalno vi ste enciklopedija, ali samo da vam postavimo još jedno pitanje koje je vrlo važno da odgovorimo. Dakle, već su poljoprivrednici shvatili, zahvaljujući i vam u velikoj meri, da treba, ako neko hoće bure, da drži rakiju u hrastovom buretu, da to treba da bude određena jačina rakije. Ako hoće da je odmah konzumira kao belu rakiju. Pa to je pitanje za vas. Dakle, šta ako hoću da stavim u bure, naspram toga ako ću odmah da je konzumiram i da je koristim kao belu rakiju. Znači, gde je tu meni patoka, kako tu da se orijentišem? Samo da završimo o toj patoci. Odvojili smo prvenac, destilišemo, znači, 4 minimum sata i na 80 litara, znači, uz sporo zagrevanje, konstantno, ne sme mlaz da nestane, znači, uvek ravnomerno zagrevati i patoku odvajamo pri pojavi prvih kiselkasto, gorkasto, bljutkastih tonova. Bljutkastih, jer tu sve više i više vode, kiselkastih, jer sve više i više sirćetne kiseline izlazi, već je sav alkohol prešao prema tome. Kad odvojimo prvenac patoku, dobijamo srednju frakciju, znači ono što ćemo da konzumiramo. Sad, ako će destilat da ne ide u bure, kad kažem bure, to je do 500 litara, do 1000 litara, a preko 1000 litara su bačve ili kace, kako se i u celom svetu smatra. Samo se hrast koristi, da li je kitnjak ili lužnjak, to nema veze. Znači, na balkanskim prostorima je više prisutan kitnjak, u Francuskoj, na primjer, više prisutan lužnjak. Za vina, crvena vina, za neka bela vina, za armanjak, za destilat armanjaka, kalvadosa. Znači, kom sa, pola za konjak, ali vidim u posljednjih 20, 30, 40, 50 godina da više je lužnjak na njihovim prostorima. Kod nas je, naprotiv, i u Slavoniji, i kučevski hrast, i na Staroj planini, i sa Borča, Koponika. Šta smo rekli vezano za jačinu? Jačina, ako neće ići u bure, treba srednja frakcija, prosječna koncentracija etanola u srednjoj frakciji da bude 60 volumnih procenata. Izuzetak je Williamovka gde treba da bude 55 do 58. Ispod 55 je bljutavo, iznad 58 Williamovke oštar. Za sve druge voćne destilate treba da bude 60 volumnih procenata. A ako će unapred da se zna da domaćin stavlja taj šljivov destilat u hrastovo bure, minimum 4,5-5 godina, jer mora 4,5-5 godina u dobro ovinjenom hrastovom buretu da provede šljivov destilat da bi dobio buke. Buke je, da sad ne elaboriram, znači skup tih nekih trigeminalnih senzacija. Koliko procenta alkohola? 65 i naviše. Znači 65, 6, 7, 8, 9. Zašto? Zato što lignin kao ključni sastojak svakoga drveta uz tanine, taninske materije, celulozu i hemicelulozu daje vanilin i seringin. Miriše, stara pića mirišu na vanilu. Da, tačno. Na vanilu mirišu, pa neki čuli profa rekao vanilu, pa uzmu svežu vanilu, štapiće, iseckaju pa u vrećicu, pa u bure. Mi to odmah prepoznamo i to normalno hemijskom, kvantitativnom i odmah ga diskvalifikujete. To se pirolizom drveta formira ili dužim vremenskim periodom starenja destilata. Iznad 65, i to se posle razređuje destilovanom vodom. 67 u dobro ovinjenom buretu. Da li će taj destilat šljivov da ide u novo hrastovo bure? Srednje novo, srednje staro ili staro, to je posebna priča za posebnu emisiju. To je posebna emisija, profesore. Ali tako ide pola godine, recimo godinu, pa se spusti za 2-3 volumna procenta. Pa ta jačina onda nešto... Ne, ako je stavimo u staklu, a rekli ste 60%, se zabiljamo oko 55%. Neće ništa. U staklu je uvek je bolja, ako je dobro zatvoreno i van domašaja svetla, uvek će bezbojna šljivovica u staklu od 4-5 godine da bude bolja od godinu dana. Jer od godinu dana je, bar za nas profesionalce, uzburkana još uvek. Da. 4-5 godina je smirena. To je takozvani, po znacima navoda, stakleni buke koji sam ja u knjigama... Mi je posle, dakle, razblažujemo sa destilovanom vodom. Razblažujemo do 50 volumnih procenata i takva onda može duži vremenske periode da stane... I onda pred konzumaciju opet razblažujemo. Pred konzumiranje, znači, razblažujemo na koju hoćemo. Za šljivove prepečenice ide i 45, 44, 43, 42, 40. Evo samo da kažemo, to je dakle bio savjet za sve koji peku meku rakiju ovih dana, u stvari rade prepek. Šta je sa Zagrebom? Kažete da je bilo fantastično i da širite ovako emisiju. Ove godine, samo kratko, bilo je jedan predivan skup vodećih profesora, a i proizvođača voćnih destilata rakija, gde su bili zaista i profesorka Ilda Caldeira iz Lisabona i Carla da Porta
uvažena profesorka iz Udina i Mafe Gettinger ili Gessinger i iz Beča i Pavle Satori iz Poljske i prijatelji, odnosno kolege iz Hrvatske su učinili mi čast i meni, a i Srbiji da ja držim prvi dan plenarno predavanje u trajanju 45 minuta, drugi dan je to profesorica Karla Daporta. Šta, vi ste otvorili kongres? Jeste. Ja sam prvi dan, nije kongres, to je konferencija. Pa dobro, konferencija, da. Ali jeste velika čast baš da nekom daš, da daš nekom koji je van tvoje zemlje. Konferenciju je otvorio gospodin Giuseppe Vaccarini, vodeći stručnjak, ekspert, odnosno sommelier u Italiji, i on je trećega dana, kada je saslušao većinu predavanja preko organizatora, gospodina jednog zaista divnog čoveka, gospodina Milana Čupića, savjetnika firme ATI, koja je bila tehnička ministru, ali hoću kažem, jednostavno je, prosto kaže Milan Čupić, kaže profesore, Giuseppe ljubomor na nas iz Hrvatske što smo počeli to organizovali. Insistira da bude to Trst 2020. i bit će od 2. do 6. ili od 3. do 6. marta 2020. A, kaže profesor Nikićević, evo neka on organizuje u Beogradu. Ja onda rekao, Milanu, idemo na Kopaonik. Ne, insistira na metropoli. Dobro, to će biti interesantno, ali znači bilo je sjajno i bilo... Neko iz Srbije, profesor, samo, malo nam vreme sad ističe, a vi ste enciklopedija. Ne znam samo, neko iz Srbije tamo, da kažem, odskočio, ili neko dobio neku medalju, radilo se po šiframa, to nema veze s vama. Ocenjivanje po šiframa, ja samo znam pobednika, to su nam rekli, pobednik su braća Tomašević, poznata destilerija. Čuli ste našeg dragog profesora Nikićevića, dakle, svašta se dešava vezano za jaka alkoholna pića i moramo da standardizujemo, to će biti posebna tema i sa profesorom i sa njegovim saradnicima, da standardizujemo našu šljivicu, da je zaštitimo, da zaštitimo proces proizvodnje, da je neko drugi ne bi to ovako uradio. Nacionalni savjet sa ostalim to je posebna tema, ali i da zajedno dođete sa kolegama, to je projekat koji je veći čak i od vas, tako reći. Tako da to je sjajna stvar. Mi sad idemo, poštovani gledalci, na malo reklama. Poštovani prijatelji, ovo je bila emisija Bolja zemlja. Nadamo se da smo bili interesantni i zanimljivi i korisni. Ali, pre nego što završimo emisiju, nemojte da mislite da smo zaboravili jedan važan segment koji je možda i najdraži, a to su vaše slike, videosnimci i utisci. Da pogledamo šta su nam to zanimljivo poslali poljoprivrednici, vi, šta se dešava širom Srbije, ali i regiona u Facebook grupama Bolja i dobra zemlja. Ponekad gledalci u grupama Dobra i Bolja zemlja na Facebooku ispričaju bukvalno cele priče kroz fotografije, a da nije lako baviti se ni ratarstvom, čak ni ako imate moćne mašine, pokazuje niz fotografija Stefana Trifkovića, kome je novi John Deere na koji je nakačen šestobrazni plug zastao u njivi pošto se pocepala traktorska guma i sama po sebi šteta je velika, ali je tim veća ako imate u vidu količinu posla koji mora da se odradi da bi se situacija rešila. Šta da vam kažemo kad je na kraju telehendler morao da prenese plug? Eto, i to je poljoprivreda. Međutim, kada smo kod teških mašina i John Deere-a, Pal Milinski je okačio ovu fotografiju. Na prvi pogled boja original John Deere, baš u nijansu, pa čak i nalepnice John Deere. Međutim, dok se Amerikanci pitaju pa kada smo mi napravili ovaj model traktora, ipak da mi odgovorimo, a jasno je poznavaocima, nikada. Radi se o Rakovici ili EMT-u 560, ali sa stvarno sjajno određenim poslom što se tiče farbanja. A kada smo kod mehanizacije, za kraj, pred kraj da kažemo da grupe Dobra i Bolja zemlja mogu da posluže i za rešavanje problema, čisto da vidite šta sve ljudi pitaju. Stručna pitanja Miloš Vučenović postavlja i kaže: otišla spojnička kardana Massey Ferguson 1041, ko ima neka se javi. Evo i mi apelujemo. I dok većina ore, Željko Ćirović skida kukuruz, kaže za svoj traktor, izvuko ga iz zimskog sna. Idemo malo na stočarske teme. Bile su slave, ali za prave stočare nema ni slave, ni svadbe, ni preslave. Dijana Spasoje Stojiljković kaže: prvo da završimo mužu, pa onda na slavu. A Slale Popov kaže: srećna slava svima, pa i nama. Ne sumnjamo da je Jaganjcima omiljeni praznik Sveti Nikola, posna slava. A za kraj potpuna klimatska kontraverza. Nezapamćeno toplo vreme, neki poljoprivrednici nisu iskoristili samo za rad, nego i za sunčanje. Zoran Pavlović kaže: da nabacimo malo boje 18. decembra. Sunčanje u decembru u Srbiji, neverovatno. I na kraju već se navikli i na utisak.
Fehrudin Smajić iz Kalesije Tuzla se požalio na besmislenu birokratiju u BiH Federaciji zbog koje nije mogao da registruje traktor uredno uvezen iz Švajcarske, koji je ipak registrovao, ali u Republici Srpskoj. Fehrudin se javno zahvalio MUP-u Srpske, gdje su mu rekli da ne vide razlog zašto ne bi registrovali legalno uvezen traktor. Eto da i mi u šali malo pripretimo tuzlanskoj birokratiji, nemojte da vam pošaljemo Zorana Stanojevića iz Kožura da krene da pravi tablice. Da se podsjetimo, posle njegovih tablica na traktoru, pitajte Ivicu Dačića zašto traktor nije registrovan, usledila je akcija registracije traktora sa olakšanom procedurom pre više od 5 godina, tako da ako zatreba, šaljemo Stanojevića do Tuzle. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste dakle kakvi sjajni ljudi, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, i drago nam je da nas gledaju i u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, bukvalno, hteo neko to da prizna ili ne, ali nas povezuje isti jezik, ali ista strast, želja za radom, da se proizvede nešto dobro, nešto novo, nešto najbolje, što bi se reklo, i svi naši ti ljudi, poljoprivrednici, su zapravo slični, zato nam je drago da se oni druže, da razmenjuju iskustva iz mehanizacije, proizvodnje. To je neverovatno kakvi sve tamo priče mogu da se nađu. Proizvodnja povrća u Makedoniji, održavanje mehanizacije u Hrvatskoj, pa to je suhomesnati pršuti, razne druga ovako poslastice iz Crne Gore, iz Bosne, već to je naša zemlja, apsolutno razne priče. Čuli ste i videli naše ljude kakve tamo muke birokratske imaju oko registracije traktora, ali u svakom slučaju, dakle, šta god, kad smo kod toga i kod Facebook grupa, ne zaboravite da imate i broj telefona 063 112 6823 i želimo da čujemo vaše mišljenje i vaša pitanja, jer nadamo se da ćemo naredne nedelje ovde imati predstavnike i Ministarstva financija da pričaju o porezima, o PDV-u, i Ministarstva zdravlja možda da pričaju o zdravstvenoj zaštiti poljoprivrednika, i naravno ono što očekujemo, to je pre svega Ministarstvo poljoprivrede, ministar, da nam, možemo da kažemo i tradicionalno, kaže kako stoje stvari, šta da očekujemo u 2020. godini od Ministarstva poljoprivrede. Postavljajte pitanja za ministra, za ova ministarstva, ili nam samo saopštite, molimo vas, vaše utiske, vaše ideje, vaše mišljenje, da mi to prenesemo. Ovo je stolica koja je otvorena apsolutno za sve, poljoprivrednike, stručnjake, profesore, doktore nauka, ministre, strane, domaće, apsolutno je sve jedno. A za kraj, poštovani prijatelji, želimo i da vam poželimo, ne još uvek, pošto još nije prošao srećan Božić po Gregorijanskom kalendaru, nego da ga proslavite lepo, svečano, u krugu porodice, ali da se malo, naravno, odmorite. A ostalo mi da pozovete vaše komšije koje možda ne slave, što da ne, pa će oni posle zvati vas i da se svi druže, eto, baš kao u Facebook grupama Dobra i bolja zemlja. U svakom slučaju, da smo živi i zdravi, da slavimo, što bi se reklo, još 100 godina, ili da uvek slavimo, da bude veselo i da bude lepo po Gregorijanskom, po Julijanskom, po lunarnom, po svakom mogućem kalendaru, da svi praznici budu pre svega naši praznici. Želimo vam da lepo provedete Božić, a čestitat ćemo naredne nedelje. Imat ćemo, nadamo se, čestitke i od svih ovako relevantnih ljudi ovde. Poštovani prijatelji, želimo vam sve najbolje do naredne bolje zemlje. Čuli ste šta će sve biti u ovim emisijama koje dolaze. Sve najbolje, doviđenja i vidimo se.